ekofo edi nkomo ewo fidua yi mu hanum sei na ene ensem bia fifre kire eno nti opanyini ba wahwe white esoro wa eno na e blue ene wahwe white efom white empabo no na enye white ba ni shoe ne ho te yere kame ho na ye ma eja kofo akwaba na nkomo ne ebedi no ye ndo musiko eja memo akwaba biu ya me de Ohemaa na pom to say adumo na munso nyankopon adom nyame ase yo enra woni ye bebo enkomo bi ebre no nti ye ntimi anunu nsem no mu pi na ene no ensem bi afrechire nanso wonsem ode baaye no muano ne bone tofa ma ye na fe ye nwura mu na ye hwe ba bi ye de asem no fa medamoni ba sheme da no obedwafo nyina ase okay am say no am de me ba gift o say kufuo manfo na ma ha se me be pesca na be bisa na mpese ye di yie ende tu yie na me ba no ne me di enoma bi a ono ma me mente me hu ase na me de be dia bedwafo se muni kamafo na munka bi mame na me so me nkyere madwe tina ma me de be dia bedwafo ma da oluma okay die na enra unse ye di nkomo no efom no na eniema bi fifiri mu aya na eba nanso ensem no ase wodi ntoma kuri bi so ansa na ye beko oba no ene eye oba no maame enche no die ewom bia no pie mu mane na di ansa na yakowo no mo ye mpese ye beko no mumum de nsem foforo bi beba na afi ansa na ye bebisa iti chimato bi akọ de si ye bia nene no wankasa free upem na afi boye nkomo mpashe mu da wase Ohemaa Ohemaa mi se me na na tete me na misha da ni anyini na kaka me 19 years na me ba kokofo me ba gift be heart edi ma ne me ma gure ya bi na ni sen ko bae iti me kase ya mu no ni sen ne kura no me na abrewa no wo fie no ana gi ni sen na me ni evidence na me dwane iti o ma mu di police onana no na that time so onana ena netie okay me ba nyabocha abusua tutu makeup na bra insura 104.5 on Facebook wadaroma wo comment ya wuture bomode me no nhase me free me bisa se no kan se ne kowie se entemi ya betie opanyini o se kufo nsam a wo ken na ye nyina ye mpia efa nkodu ba bi a ye pese de kodu a asomdwe ebeba YouTube no eye insura TV mema munyina makwaba kosoa ne che ema wunua bi na wunua no nso ensanka bi na ma wo comment ya obetwero no eho nso emre nyam kakra eja afi bonkomo ne enko nipa cho wada me kase emu no na onana no ana no onu ni tete ba se nyi sen ko ba re mi kura na mi gani eja mi ni ebida ana madam fubi wo CPC friend pa ya eno se akura no ba o de bia mi ehu se eye o mpa na ye nti o de mi enkonko di ni sentiment ne no ene me nana ene ko di ko eno me di ko to ma me num na ko di tu o nana ne tiase o de me ye se ba tinanum wono na o ma me no o nana o ma me no nana ne se wa no ena na wo koko wo sehwi enti na o ma me na me ne nyem no no ko nana no wo sehwi o ko bi abe 3 months 2 months o ba yi ha kura na acha na wo twi mensa no wo ko enti na o nana na wo no wa na na menim no ono ye bibia nti mekaze nu mu no ko wo akora no wo sehwi ho na oba no ansa na obehu no so o hu se bia no e virgin wo hia no so e virgin ana me pa chew na me de mi nkoni na me menye bi da na wunye bi da na sa yi we ya na kwa be manye onfa ne hu nka oba da no no oba hia ya na feel no the same ani je ni ya mo ani je ni ya mo nti na eso no oko akura esa ba ayin ntuna mene ni ntem awale no koko love koko love ntu oko ba kwa na ye yi na ni se no mu ba na wo se mugugu sun kaka no kwa sa ebia otimi ba oba mo acha ye 3 days 1 week o so oko hwe wona na because ona na hwe wona na no wo akura no wo no okay ntina num wo no oko wo akura no wo akura ho na odi ne ba ona na wo ha no ha se ni nto nanafo ne emienu baako wa bia wo yi baako wa bia mo na baako wa akura na baako wa akura na watan kwa akura kohwe onana ba wo ba wo onana no ho eti bia se nyina ne ewie ya ho na yakodi ya ho yakoye ya ho kakra ewie na nkomo kakra eti mu wia mo ho saa no a na mu wia mo ho he mo ko fa ne he asa mo akan ache edi be almost
me ba na gift no 94 95 94 Nhyira it is our time no na hotel wo ho o da bi that time no na eja young boy there unya udan kutua bi a mpa ba akusimu na akonya bi sima okay ana mpa kura simu kura na that time na o kushi na rubber na we keeping la no ya yi ni yiri mi konya na we keeping ya nyina we keep bi ba CPC ho ana ya we keeping na sina na ya di kwakeka ya ma anyi sa ni nyina and we keeping love we na na pedu bo nyum bi say we de wani afikakra yes madam we say obi e wo ba bia o hia ne do obi hia ne do wa yi ase obi hia ne o party ase but we dey hia no we keeping cash I want to day like fire. That time so now me yeah trot driver. Okay. Eti na ja e man ni je ni young girls o mun podu asisi we dey see ehun bi dia na ni say katwiri man. Na ja ni koye ya na e ko se so akofo yin san ne ba ye no. Okay. Ti ni san mu wono na ne de no ya wo say e me a na musu mi di tum. Okay. Ti no ko na na wo akura so ba no wakura no ko wo no se bi ko ba ye no. Akura ni na be 4 to 5 years ansa no obedi wona na owo kuma se ha no eno kwa no wode ne kwa wode ne ba nti we starting school no ana ma ono no nya adaje ka onanana no owo ekura no ho no yen hwe na wo mu oba bi e kowo ba ma na bua no ma ne kowo bua no ma ne toto de ho ne ma wode kowo yes madam yen hwe mfiri ho ne mra ni say no de ya ka ho na wi bat bra wo ba na kowo no omu a wode bua ye say o wie ye wo mu free ne time na e ho no kakra ne yen hwe ho na fe yen kwa ba che wo no kwa de ye ba kope onanana me ka se odi me ye ba no na wo mu nsem ne na yi ni bibia me ka se ho no na me wan sidi wo mu kura me bire nyame ani ti na me ka se akura ne hwe nyina mu no say 100% ame me dey 10%. Hey ona nisi wa no mo ko nse nisi wa e dey nti de man ba sa fi se sa bre se na so ye trotro driver na wo ye adwuma ti ade na kaka wa mo behat se bia o na wo mu nana no kra ebehwe na nso no me so be ma no bia me kra me sem kaka napkins that time de se napkin na pampers mai oh na pampers na pampers abaka kra de okay nti sa niema no oba wa sa e ho no wa anya hwe kra me se wona ne de nti na mitene so a no ma sole wona ne ba sisi no ne so de watena sore be mitu ne ba sisi no me se media me ye nyina fa me ba gifting hu nyina fa ne se media school fees ne o ma menum that time wo nyini ba re bi a chop money kakra ne you weekend toto da ba ko se da me nya adwuma mtimi ko pake ho na ene kakra wo mbutu ma me ye ma ni kwa de wona na ne kura nya me yima o ma me na so no abeka gifting na ma me kai abe say na wo de ma no chop money no oh that time they say my friend say una 70 gwana say 70 pesos 70,000 and 7,000 but the big crowd me just me na de na me say kofo na that me nya sisa sika no na ye man panyin sisa sika me de me jitum se na me hadam just na say o ma no ko akura no ba ye yin na afre no na ni die no na me hadam nya ni die awo o ma me ne side no no bibia na se woni ani je kura no a woni na wo ba so hunu e wom se nana no ehwe bidie na so be ma se ye de pa ne se wodi baba wiase a akoda no se wukom e ye wo se ye de ne se wo hwe akoda no so hunu e mekan enti die ne si wu kwan sa abre no adwuma na na nya na e obu apayo na that time na adwuma ha danye na I say na awo no na mi hada hu bi da ye na me nim say so fa so no e ba mo enti na kwa ni de kurkwa de na nka say oni si wa no ene ne ba sisi no kira de o case no wa mu na ayi akra no hu bibia ye ebia me hu akra no kwa na weekend bia toto da ba me ni fi ma de ko fa na track enim na ko je fans kaka na ko je fans o ko secondary school mu wonu eno wa obi wa otimba se dada na me ni pio se fansa tum mi ban so na me masam de ompe no ni made nti me masam de na ni na fa so yo se dada fansa tum ko na sa boys na ba frefre me eti mu wa de ni se young boy no ne banam de gifti je enko ma me no ho enko na no ho me bana na ne kakra bi a wo me sem bia na me so na me wa kwa that time na satan no ba ko secondary school eskafo ma ne ko secondary school ndisa ubako bia na me wani je mi wa me ho se so ubako me sumi ubako bi but na ma se je na botom sika anu die but e yo fe e ya me fe but ni sa ni school fees no free sa from 1 to form 3 me die this one no
ebi but no kura no na nka say ebi wo kwa ni so ni timba yire me force na ya ni kwa mi tia half na be kan mi do na ne so na kutua okay wadarumo yenhwe say efri ose awo ni mu wanhwe basic first primary no gosi class 6 emu nyina na wo ho na hu no ba wanhwe ho de na kakra ne ko na enkote se mi hu o ma me na mu ma ho a ewo ya no wo magi na me so ni so wa no ton adwene efre na ta nti wo ko a oba nyimre na nya nyumre kro ya na dwukro ya bi na ututo osu mu ko na ebo that time the young boy who say club from Subi night club ni disco sami enu yi me na that time no me had any massa de but na me na fufo na ndu o mechi na me ni ji hu na ye ko bisa ye ndi ebi ku ya wo beda na ko bo be 1 2 ya say ne wo na o ye guy wo na ko paps akese betie Subi na club boys and Subi big mama I will from a friend is Subi night club. Na that time balance hotel mu nyina ho balance hotel disco live almost so bob bi my young boy unya chele kura udi be wuram kan ho na ani die ya nti na say me ban focus no na news so I say ona nisi wan no ye bibia ma me ye nti no me take advantage no nisi wan ho okay me for bibia nsie okay all right yesua de ensam no de yetie na nso yetie nyina no ne yesua de afrimu de opanyini kan antima yedomu suko ne yehwe nyina ne se wo be ma awie futuo ne se wo ba no matter what ye billionaire kura no a ebi na abobbo aso akakaka ya abeya fei na dada o chiremu Subi night club ne dey wo se Barcelona na o ka dey wo se Barcelona hotel ana mbache dey balance hotel ese hotel obi bia ti balance asia ne disco omo je se ni ye disco ani je wo free tete o dey no from there me say CBC ni crop from there balance hotel na wo crop from you na be minimum the Polos hotel Polos was here okay balance hotel no na Polos hotel okay baby I say multi credit one na no panyini wo ye chechiri wako ho panyana na say Nagrat hotel na woni Nagrat minim Nagrat for your Nagrat hotel no wo fine downtown downtown usanya kwa mnemu amna he na de munim growth man downtown me ya wo mi growth ya usanya otufo papa yi nanim growth me ba aja hotel do e for Nagrat hotel but na wo ba otufo aja sabu kunsu na me maka taxi pe maka church aja Nagrat hotel busia for be ba modi bra but the only say Nagrat hotel o growth from no bechere ye because Nagrat hotel be papa na see what growth from Nagrat ho Nagrat ni wo any afeni yes Nagrat hotel ni ba bia ye wo airport hotel adun kwanta ena person hotel one na mo me he yeah satam Subi night club buy no satam na mama menya abofra order in court Nagrat kwa na ye teacher fuku ade akoto hotel so no I said Nugget no opanyi minimum be Nugget bia wo ya komo facha kasa nti ma me de me ba ne de enti na me bisa say free ni mofra brembesi class 6 ehwa anko o se na me wi amebisa wo na wan kasa wa me ne wasese bibi na fe yakwa ahoma no so free class 6 edebesi JSS ehwe anko na hwe ko na enko te say ko tatale mam ni na wona na fa hu ke yi bia enti na wo tia de fees ana me de say na wo twa na so na kakra menya no na me de ko kakra bi ti say me that time no me face kana na ko so I say wa hunu wo ba na wa yi bibia hye ne nsem no okay SS brain mu no bra ben na wo ba ne ba wo say me na nane me ma me panyini wonu mahwe me ama sei no me pese me ko nursing school na wo kan wo yi wo se aduasa ka kire wo ba ne sei me kwaye me yere ho ade ntisika ni ho a me de bebo ho ne cheche mu kaka iba chewo me ba no owie SS3 ni wie no ene wo ba me ho say that am pese me ko nursing training wo
atunsu no koksisi hu kan nyina no 45 million 4005 and I'm saying PSA me say I'm friend PSA you say no me haja nya adwuma bia saye na wo maame no odi kan wali jame na watwen ama afa na me be wari 2013 nti wo be kan bibi say na me pa chew sabre no to ye ben na waye wa wade no ho na wontimi ntu na insiso na wonhwa abofra no daachi na waye aware nhyehyɛ na duru hin that very day na me engagement no ana me ba no be ka kire me engagement now ye no weekday me Sunday enti no tebia no sɛde kyerɛkyerɛ mu na wasiesie hu maye mu nuane ne bibia wie me ba no kwa me engagement no gift no baby na ya na ya me no hu donti no me ba no baby my engagement na so be ka kyerɛ me no my first kana ma na me ba no sum ho eti na me agya me ye nyina na ti manu so because so why for na so engagement na say na say I say me hu dia me nye na so so no engagement na be sum asie me in fact me young boys is some na ma pem na me so pem ma and me twa so ajaji too me ba wo ba me wale me ti so wale no me ba gift na kire me say me de ma me na kire no ana gift ni chusu say brother wale o ba we ti me ba me wale no me ba gift ni na kire say me wale sa o ba we eti me ba ni de sika de me ka say me wo bi a me ni bi am de hwe no but say de me si do me ba no na mo ya yefro na chisika ama danu amu wi ayefro no sika ama ma bi asem no aye ntoto ekwe wan teka kakra se ogiti ewi ayefro no bosia da bosia so de na so hu donti mepe wo da chinti mfaso kakra fi ayefro no mba ye no beje na fa kotwa osuko no huka ho de me ka se me ya de a na mbo amanya de but me ba no so sa ko ma me ho won kran enti na ma me ka se almost 12 years ni me hu me ba na nim say meni aba meni le tikuma se an na okọ akra eba oba ne se wa no ho masem no wayira me mpacho me se wo ya ayefro no wie ye no sika mode ya ayefro no e de adofo beba nipa beba be ye moaye ananye sa na ye no enti ye de sika kakra beba ade na wo sun ayefro na se wie ma ye wo ya se de wo kanoi se ti wani so e ma ayefro no kura no hu ya bi kwa nka bi se jabrenka wa anye nanso why ye sika ba adan na one free gift say gift wo ba ya obeka ende na ma ye ntoto ye na wi enso ye wi aye fro bo se kakra nie je na wo da chinti fa ko school adan na wanye nsa ho je me kase me ya ade na me boa nanso gift no esun wo engagement na wi ya ade san ye bibia wi wo kokora wankra me na wanka janka bekra obekra wo papa se bia se do fu bo hu se wu so am wura ho no ene se de maye na metama ma ko na mo bro de o ba de na ga so o ko private gu na so a ye pepa ni ye ntwantwene wo ye de na wo so ba ni so aye fro na se se na mani wo no ho na wo te hin be bi na metie no na ofesi me but 1 2 no na mu so suma ni so ba o ko heda sole I for na so pa ho wo ye ne kese ma nya heda nya ne kese bia na enso great osada daruma o ma me kan ko anfo me yiri mabusanfo ebi okuma kwaw ebe friends o efijase kwan kumawu o ma me ka etodi zegum ko fa me yiri busanfo ba o me wale wo ohwim ebi su ka ne bi su ko ohwim esa ma me amu su ka me yisu mama busanfo esa ma rotation ni man ni nyanu mu do mo do beta mechi asamu no onse ye kanyina ye famu aba yes madam awia bo sei na obi a te na fidie hu ni etia ye tie futuo na fa ya pa asamu no pomasibre eja me pese me ka si pi sente sa no mo mehu se sa bre no de wo ye wadwene se umma wo ba no sika no mane mfa nko suku fi se na nka wo be ma no a enka wo se wo sunu kura no e hawo no ka wo wie ye no ano ka wo na ba nya abofra na eso san ba hwew ka na ba hwe ne se de wa ba ye nti amama ye basa ifro ni sikai de minya ye nie wo da chinti je na fako fi se de wo ka ye se wa yare akoda friends asupiti akoda no ama mehwew eno ne ade no kwa kokosise bia se sei no ususu se wanya sika na bia wonfi
Oh, there be enye na make say enye sikanti na me dey akra no ba ha. But odo mo ma akra no almost 12 years say me to Kumasi a. Akra no to Kumasi a na nim dia say me friend fu a. No hu say ya me number. Gift him fa. But they do Father's Day dia. What for tree, what phone, offer me. That the happy Father's Day. Na me so bless you. God bless you na me sha obi be anko so. Me musa uska. They don't come me yida me buy ma miska say me kase is country am the buy within 2 million no yi ma me na o ka che me so ma me say e ka ma bo no hu nyina no no e no je twa me ka no say scan no say ka me mum no say ka some for scan back e di ma no na me for an say me ba no no hu don't no ka me kata so man kan tro bia na wi me sika de he na ka san refer ma no say o send me 2 million say minyin tokosia ejeje no de man say minyin tokosia no na se mo de teche ni say me ma me say ebi say wo me ba yuasi nyina na ka wa ba mu nyina 2 million entene na ma send ya ma no ye hwe ni say wan kasa free upem na sesame ye hwe wo ba no so wo de be na ye sika mu a wo bu wo se 900 da wo de wo 10% no fabric sika ma me hade oh say me fon say be 1 cd ana mfa show mati ana ma chire me wada roma aja mami 1 cd say enkete no a wo de koma no meti yi me kai me school time sika bia na boyfriend bi de ma me ni nyina e wo me tire me kai yes madam enti dia wo de ma ni bia no wo be kai se bi o me hu na man 7 cds me hu na man say wo de wani bu a wo bɔ ne ho kasɛn oh baby me okay me kai but no hoka se me dia ma me baby you are say my born hoka bia 50 million 70 million okay obaya chi wo ma fofo bi fa chwan omo wen omo okrofro omo yesɛn omo ye 3 oba na wo ano no na na wo fa chwa dey onu your body friend anti ayefo na mo ye ya wo ba no besu ase ni ayefo no so agu oh there be onu na say me ware no na me ka say na me ni sa ma na wo awie anti na wo mama ensa dada nti ayefo ba die wo ni ba o me ni wo ba mienu nti wo manyina yesa we gift si nchen ya gift kan wo me manyina 6 okay o manu aka no wo mu gina bread tete sei o mu gina bread ne de Nhyira FM because bi o mu gina bread na bi sei ya obi na ma me na tie but me no ebi a wo number mo ha all the time bia me no di nkomo teja wo che ana mba che o se o wo che o me ngu nche but me no tira na so ba no me fe do de ye me na o sa me na che o sa me twe me ho a me twe me ho ama na wo de ne ba woro ne ba na ma no ba ma mo me si me fo bibi si sa ko o tira me kwa no yeah nti sa me di no bibi si a me amabuo manim fo emema samutie nukura bi ewo mbia na wo se meka yo nti na mbetina me kasa akora na ho nyina no se oki bibia me je 10% me da so gina de me gina se nkoda num no a gift ka ho nsia no mu gina paint say de odi gift ya chi oko school dro de odi onu so na chi saa de besi de otwa to last born was saying me last born was 12 years okay enti a free gift ya chi ba no nkoda ne hwemu no te say oh nkura no hwemu no aye between me ne obo maame no se minya bi obi wo hodi a me ye adwuma na yi bi hodi a me dibi ba ede ne wo boga na kapa wo no ye mienu ne ya wo nti o se mienu ne support ne hwe nkura no edi se me ni bia wo na so wo bi na de makura na ye nyina mienu na na e be boa ye ede akwa sorry me ko president but me ko asole kura me ba gift ti na ma me de ho am tie ko asole ko bompa ye gunu se kwan bia so wo se me nya gift ni hwe na nim se and I'm telling you, that very day I'm quite alone. This year, January, Father's Day, that very day I'm bound for me. For 5 Sampai ni ya Juma. No part of me boy, or from me catch and say, never me quite alone. I made him suffer. Wow. Tell the phone also. Na who did this president so dem we hoda. Oh, me we hoda na me di mo ko manya me ne enche. Me no me mpa me kwa sole. Na president nyomu ni mbito. Hello, me can say, ma me call you, me friend say, baby, busumi, and someone. Na say, they are walk or see a lady kind, ye, over to see a 21 be preaching here or the power, what your president saw them preaching me.
So me dey me kwa me na me ko som nti ye preach a. Unti je no you for one na imagine wo. Eja ye preach a unti. Me tie na so musisi ye na me ko ya me ko bo ho mpaye no. Eno ho adwe nko na wo mitirim. Nti e beto nwom a waso ni ho. Ba say na me tu bi ye tu wi na me mpaye na gina so. All has been put on hold. Please wait. Oh. Bihat. Oh, you call. Oh, you know what they say. Behat. And a Behat. Yes, madam. Spell it, mommy. School them in yadi. Is about to money men pacho. Oh, there be nas oba wo ninti what shall we see you? Oba what don't no pain. Na Behat no. Mama, enem mremu no asema gen me ba ne kache me fo ma mo ne yin no amane ho se nyam pa ma me kwa me nim da me ne kacha fo so 101 ayam se me ba na wa ho asem ba ko ene be sin tim apart from no one ne nin komo bia kura fa me ba na ho da almost 20 years nya botre na me producer wadaroma yenhwe se be hata ba na yenhwe na me nim enti aja ne kura me pese na wusi wasem no supi ne kura ne sei me kura ne sei me ba gifti oye me doba me dono but me nim asema wa me ne kache me na se me ba na fa so agina so a me friend ne ko a onfa eno announce wa do what to him to black it eju oja mu amuko school yi eja onu ana say you free ho eja nya black it blacklist yes madam kana me share blacklist say eja mi sina to me eja no dey big mama abusia yesia dio abapa wo papa yi ansem a wo kana wie yi mu ma mema nyina fi se wayema akowie bone obo no wo a wono wa wawie wo ofa ho ni he onim se eno na oncheche mu na no aka no yesua de na mpese ye ko behat ho na mitie de behat beka because ejase wono behat wa min no ne bu afu no papa se wono na ususu se wono na ma gifti enwehwe wono sana me ditum because me ba according to me kan tem so ma me se me bu akona na no me ka on na ka tem so ma me se me ka ma anu kwa ani na twa me suru mu kura so ma me se ka ma bo no hu nyina ye 2 million ti wo tua ma me I be say behat ade na obane kan one friend say me dofo me name ni number eh me me na say me no ntam ti a block unso me no kwesisi a wo ba me fa akire me pa me wanse so manu ma menum ni nyina no woni obi a number woni omu nyina nya fine me no obi anya fine me oba wanyem ma me se me for be busy me ba behat Hello. Me dofo now to say Yankopon Benewaa. Ye da Yankopon sepa. Wadama woni maja o say kofo. Mpacho ahan. Ye wa ha enra na opanyini to aye na enkomo ni nyina ne se woni wo ewo ba bi eye gifti ma gifti ne ho ne wa hu do nti kwa wa hwere ne se e wa anim hei afei no what bo gifti anso se e ka wa bo ne wa kora ne ho nyina no eye 200 Ghana cedis e ma gifti a black letter no enkyeremu a wa ho eye sei boye nkomo anti na me second make elso baby ani mbuase ne ko na ese mi mama nya botre ni mbuase bia ni we mu ayepe come what me do hello okay I just say what friend yes madam me mtuna ene ebo etutu ufen wo betimi abome Dadio me mtuna na ebo etutu ufen me hu na osini na ntu hey aja what o se hunu na o ka tia mo no ala ba na ba ko sa ntokwa no ala wo Emma was too ye. Salaba, no ba ma hu ntokwa na ba ko ye, aba mi si tu ye. On that I say me na papa be one. Hey, we not say they wa bodam. But
Obo me ba. Eja na wo se na etu dada na wo de kwose Mami. Okay. We na fa utiri mu ahu. Me ati me nsamo. But Na auntie. Hey, Oba wo bra na wa wo no. Oba na dwobre na be ma bi hye ho. Be ma ne bro no firi abosan so ade ne si fam. Auntie. Mo nyina fra mo hu se. Mo hu se ntam no o ke kan en patam. Onu no o so wa no nya ni sika wi ara na o de no. So hu. En ti wi no afa ni tiri mu abodam. En sama o ke kan na mo hu se wa abodam no to wa wo kasa no. Wahu. Na wonu de sesi ade wo hu na wo fam no. 9 months no ha na me fra mu. Eno na sesi a wo hu. Now 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, and now for 10 years. No, so how on the when young Tracy. And to know one about 1 year pa or better practice. Nya botre be me ba to be me won na ho be me wo se ayo hunti ana ne se boyfriend na abro no sa e ho kakra na wo me papa de opa ma me ka me so number ma me so na wo say me ma me no ma me fa ni number ma wenti wo member no na ne senetu enye wo na enam so na senetu ye me hu na ne senetu dada o to ma me ba eja Siwa Ohemaa me se wo boa me yakura me se wo boa me hu me kokoro hu to ko wala ba anajo 11:30 anajo 11:30 na bro ben ko ne ti obro ma nti esen sen na etu no esoro de no na etu ba ko ene ma me koshi ye enti hono abro no na sin tu ya na say tu kotu akire da na tu ye o se usi tu a ebe kika ama na ye me ne se hono na me sin tu ye obumu ma me sin tu ma di se usom se kura na ekika ye bibia nti no ahọ na nu atu ye na na tu di wanim ko ponche wanim professor sa me ko ye me masem me ba but auntie na onu akasa ejakufo age atum se akoda no ye kasa won ka ne hwa wahwe no 100% ne die wom 10% pe gifty efrefe no ade na aka che gifty se won kan che papa se e ka wabo nyina ye 200 Ghana cedi pe na 200 no kwa wo mobi o je ogra onu akata mu bi kwa no de won ti ni check e ka wo bo wo ne ba no 200 cedi kura o mobi wo ne ba no ho da o mo 1 cedi kura okay na me eya me ya tabi ni kuma se me wo kuma se anka me fu ka ba no mo station vote sia enra me kwa na yire ne me kata anti me Francois mi Francois na so me na ka so me se mama ni mo ni dia mama nya no so mi Francois mi Francois ti ma poate me na na ewu me na ba bi o bia na o mama ye una na no ya me kana mi ko fo obusafo na mi fo obusafo no mama no bonza o se ti anu na o de show o di ti a o ba ni fees ni abi school fees no charge na wa charge fees ma charge ba ko ta kra abra anu me so na hwe no na hwe no wo ya no enti de okay ma wo be kan se mu wa aja afani o ni e se bobo hu ani afani o gifty but mami wadaru mawo sese yede ne akura set ne ba ani gifty o hwe no o wan hwe no ne ba eno no e de na si kakra yi ama gifty a blacklist no ati me ya wo me se fie kuna black ni hu de wadi ko de wo be so a wada me ko be twa bo de ne da mi hu obi a wadi amenkan wo botan so akwa ba be ti menkan da kwani na me ba ne ma no o se nya me ba na me nya na chiri die ni ma ni bi ko Canada tra bre wo ni ka ne ba ni bi wo Canada aja ne ma ye nu aja ma ni bi wo Canada ni na me ka tra wo ya fra se ma gbo mimi ni se ma gbo kwa broche mimi ni na ka me kan chira o wa wo me kan tra wa na wo ni no na me kan chira o ba ni wa broche no me kan chira mimi ya wa ato ko e di sai se me ma se to wa fa fa se
What done? One shall one man can see one of the on his 50 feet, no, I shall almost here to two. Now, one shall woman and I can be bad at her. Yummy, but not that young, a captain, I'm the bad at or mine. One jump, that's what jump can. Eja. Ohemaa. Who did you have answer? My ebida. What that say? My ebida. There be me come pray. What that say? Me do mo man nyame de me twaso. Na say say 3 months pe kra na so do huma ya. Me bia me na me say me fansie mu no kwa bia mu di na anti. Me fa me bibia ansie. My ebida na magai. Me nim do to no me nim sanom. Me nim bibia no na me nim ye na me twe ma ho. Magai me kwa solo no na magai bibia. Ma joy hwan. Ma joy me ba. Wa ye wona hwan ba. Oma me ti krofom na abra. Oma me di abna. The new man say we dey on friend abra. Ma bra. Yes, madam. Tina offer say ma bra. Aja. Ohemaa. Eti ma bra ba ene yi ma bra fi me no merade. Abra. Abra. Say no mo. Abra na wa kai. Me ba sha. Pauli, Fabia for ni akwa bonten o mame. For motra pro na chi me wi alo mamba. Abna no. Ono ne ba ne adwo ya wakwa abrochi. Me ba sha. Nti oni abna ne oba adwo no so ntem te sei. Ono no me ne ntem no. Di aboba ye ntem. Den na dia bobai. So me kufa me ho fa ma pa me. Eti me ba sa no oba hu di no no so ma no. Ma bra na bepe o. Ya bi me na mkope no batetie na ye no no bo me dia wo machi. Anwo no asa be ka chen so obo dia machi me ko su man kwa ne ekodane. Na so ma asem no hunti no obo dia. Sa. Eti on de dani ye na so won fa no we na so fa mo we. Chabe na onim so wonyem. Oh na me so wonyem. Sa na me na wo. Na me na wo. Nti na wo ye de na wo hu se ma pew. Oh. Ohemaa, miska wo ibotom de me ni bi ba de me be tebia na de me beto aye. Na ntampeni nti na sisiere mu de nti pyro den. Aja. Yes, madam. Yes. Ya mama de na ye nya me ya se be hat si woni ha. Be hat ade o kan nyina ne se wudua de wo bedua na nu na wo ho kwan se wo betwa. Wani anana ka me pebe ha te bisa na semba ko pebe senti ne kura ne sei ewom ono age ne mfum so atum sa akoda no wanhwe no ma pe no me se be ma bi ti ba bi a wo hwe esesi a woni mpefe se papa yi woni ne me enu nyina mo jeans ba ko but ne de na aso aba ya ye gina mango no so ayeti wo so de ebeba on so o de ebeba na gifty or say Gifty osai kofuo edian papa de maye no gifty ye ne wakasa abusuan ye bebo enkomo ye ni di ye no ama ye nyina ye tie ye ne gifty akasa ama gifty de wonso kan ye no ewom bi nanso se abofra ana panyini kura defumo ba bi no no afri ni pem se wanu ne ho a ye de che eja meba abusia memo akwaba emra adum TV enenso eye dafofra twedi ampo nyankopon wa hyehye na fe wode ama yei osana abosome no ne deto so adunu nsia ene ne de ye da twedi ampo wasese ode benada ache ye yenim se ye ho yei na wonso wo ho ye obrajumedie ena wo beto se ye die no na enra yetena eye opanyini wo se kofo enkomo no so enra na o hye blue ene wo bo suru fufu efom fufu ya wato ye fi ha na yewura mu a eno panyini no asesensem no bi de aba keywords wo mu ne se wo se wono de edikan ema pe no pa de tosu mienu one wo no ohwe na ye troublesome a obebo galawe na ko ba bi na ono so anya na sumdue enti okura nkoda num a gifti ka homa ne ye nsia waje atum se gifti de wanhwe no kura na yenya wo ba no a enam so ma eye opanyini se wokoko anadwobre ma yetu ne se no be ha te se opanyini wo hia no 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 efeto dada na ne se no atu
enye ne ho ena sin ni ba betuye agya nso say ye ne ho be ma no ponchi na nimbie no ena sin keka saa na hon eyiye enu aka say opanyini wa nua it won't mean ntwaso aba egusu ne kasa no ahoma no atiko ena mode abetuye medi ene Ohemaa Benewaa tena se na ye ni nkomo agya wasema itwato ne sen wo yire oba maami abekani eno wo ka kire wo se ono ne ba gift de ne daachi no ankoye se de ope na nso no wo oba bi ode maajo a wono de amajo ona ade ko Canada e ba sho da bi o maami nua ne be fa okay enti wo hwe ne dru se ma no o se de yi gift de a so de woman nyina wan hwe wo mu me ma se de se me de me diska beba na de hwe wo mu nu tantem ti dia no kra de e ba ko pe watwa nabo sanity me fancy tu ba wo biem dabi se de wo mu biem adai 52 years mo ba me mo na so bo sister ko timi wo ba e mfa ho mu yankote uba ne na yente de gift na nkasa kan wo ha de na wanso watie bi yes madam eja collins twame tume na yente de gift e kan ye no ta kan wo ha de na wanso watie bi ene no ma wo ho okay me mo ene chinchim ne hwene no na ye hwe I think I'm going to send them the and I can't watch them. I think I'm going to start to be a man. We will be share. What? Now, what? I want to take the and I don't know. We tell that you can also connect in school. I can show up when you're stuck for Wale, I'm connect in school. My real school, be asking me, my real posting, crying, posting, me to fear. The nyajuma usori ana be frefesta oba fremi asemista ni mayenu ebi wo Canada ebi wo Finland to on frɛ wo mo na wo ntitu no ni da menini ni hwe wa nhyame bitane se na se na lekɔ enu me ye degree ana me ye diploma ana me ye certificate bitane SS school am kɔ bitane how many years am kɔ SS no because 4 years ana me kɔ 3 years bitane year me wie bitane year me di wie JHS seni no be huna ka akyerewa bitano ni a chopper bia ofiti touch dem be call radio so enya ne why ade me ni a chopper bia wonya me papa me so enya ne ba biem ontina ne ba ne ma no mo boss eye num timi mi free ma en serve obi a so ne ma me enumfo no e mo heba no ogunum obi a ne e ba ne a mo a ne nkomo no mo ambe hu be bia free no mo hu be bia ekosi ni asendi aka e kwa ke kanju kan kra de nde me de enya adwuma o me style tata obi de me din popo wo ya de board de ko si botan hye en sabord de be mu ya de twa o bi da se de board de si botan hye na ni akoche ni e tin no go en ko se enani le de de ita fi me ho o go din no de na sha le me de bi ni do mo so bi ani ha wo hwe wo aja kofo Ohemaa Mr. Osei kofo Ohemaa oba gifti Osei kofo ena akasai oso ne sei Ohemaa me gitim say so on pa me papa nso me mpa ne ba yemfansi ha ya me wu amani si me yasi da so gira ba bi ka tia me say o papa bi di Osei kofo na de ne ba yasi a afidie nso ma tia say me yesi kirani so fi anto ada esena on pa me papa me so me mpa ne ba eja but me so ma tia ne say me so me fi anto mampo akyeremade enye wo na oba yese wodi fo wan renu tie mpacha o ma wo me na me kan akra na nu masem wo de so ma bi otie mi wo so won pa me papa enye me na me enye honko ano kan wo se wo mani nyina wan hwe wo mo ye mi sa o se nursing school no wa anya sika ma no kwa koso ben wo ye me dana se aja Ohemaa de wo kai de me pese wo de katachi kura be fam office ye bo ase be ka bia ma wo Ohemaa me fa katachi fam nti me mfa duabo sam hunwe enye o me o da bra me duabo me mfa duabo hunwe ese wo si free ahafo na yi wo si free me si me free mampo akyeremade me free ahafo na wo ka so free antoa na wo be ye na de wo be ye na de adai me ni bibia Ohemaa wada roma me ni bibia me be no no de gira so ka se won pa me papa no
ana na ma musu bi jaso kase yentwa bibi aso akoda ne hunti wosia tu anawe o si ewu bakura ma ne wu dabi mi kwa mi pan baba biem me si so jaba bi bom din so ne bado sa kufu a won fa no I object to the okan me tia de okan ne mo twesan eja twesan ya ha de don ye de beto ye be ka no kura kire wo ma mi si mi modua mi say mi ka no kura kire wo modua o so won pa mi papa baby edru de wo ye papa na nso wudi fo nti wo mom na wudi dwato eko eti mfa katashin fam eja Ohemaa enfa katashin fam me ntwe manfa katashin fam Ohemaa mi so ye waka nyina me di gift de no kwato nchen ya wo se nkoda num ni nyina ananya wa na oka ye nkoda num ni nyina no wo ni oba ne wo na hwe na oba ne ha wadwa no wagya no wo ni oba ne wo na hwe no oba no wagya no wagya no so de a watwa na bo nyesa yes madam ene nam so ma bra eba ma aju akwa Canada wa ante ho re me ba ka se minima mi nim me ya we but se nya wo mu amu na akoda ne nam ko ye eti na se ayesu bia nya wo hu ba shi mate unim sa yes madam obo ma Ghana ka wa ha wankasa wo hu wa ha nkoda no nso so wodi wonu ma ba wiase no na nka oba ma me de won se de oba ma me wosi kasa wo afidie so enti mfa katashi mfam me focus me pesa wo ka bibi foforo e chan de wo kan ye no akoda no wo de yawo na e kasa ba shi mate ohun se wo refer wa ifro na se de a wa wo kan e wo so no so esan si su biem se o famani sika nko school se de bi ko ya ifro enom ne ade eja watima se enti sesa wonsem no ne ka de e da akoda no te ho a ne nsuru ba ne ase me papa na kasa se e wo nwan hwe me ne nso enya hwe me jama naka ena mpese me tifiro Ohemaa me da wano ase na nso de wakan e wo se me twisan se me ka sa ma twiasai okay me pa chew yo tin pamba na chew se me ka sa anofun bradu won fa ncheme okay ye be kosoa na ye de chew pa no ye de besi soa no a wo hwe akoda no onana yesa ye de besi ne so na one gifti ene ne ba ne nyina akasa ne nso agya Yesu she obo no ka chense konna menye dan ba cho mama mi pa okọ praise ade na mojima sanka e ko ye nche Ohemaa enti konna men kwa ka cho ba nse konna men ko ye dan ko ye bo bibi ka hu ho de nso fa se o mama wadaruma konna men ko ye boni biem what you say yes madam de mu adi no mu ninko de aka dwato ye de ma gift ye pese wa wonante wo mana aka ni nyina so na di dwato akomo omo de di ka wo yare da ho mu ntia nkokora bo mu ntia enye gift nko wafum bebre enti nante wo manu maamenum ne o nkoda ni nyina so ne fa chaw pe di mu fa ma wonum se wonum hwem wanhwe wo de wo be pa chaw na ande na ofefe gift se o pesika wono Ohemaa se gift ka se mi preference mi pesika wono ho eye ye mfansi awate yes madam nti de maken ye kofom a ye behwe e wachire ama wadi sa adwuma ni nyina na aboawa obi oba ha bi e kire ne de ye ama ne ye wate yo na be hat de wan ka hwe an kire no oba ne maame no mfache mi mpese ma no beto na num bi menene nkasa yo abusia eja osai kofo enkomo no aha ene ye pese edisi evangelist 1 minute ka bibi na yenko yo nana hema okwaso pia Nhyira Jambeka chemi nua pani ne se mesre na ekwan ni trodo na no akire no no mesre ne se manenfa yawo onfa yawo nkasa metaka sasemba na se ye ka asem na chi ebedi asem enti de ewom se oyoba na so wafom no on se de okan akwala no nsem a wo kan no obesi wet point o se me ba won chen se mami nko school o so ko wale school na makwa wie no afa obepem ho bibi otemas nti misre mi nua be ma no omra fom na o mami no so ma na no nto na nim kwa me ne nya adwen because enso ayi emirenko ana duponko nti omfa dwato aso mama me no de me pese me kache me nua be ma ni se omra fom ewiase obi fum kuma obi fum nwa eye mumu se wo ya brante kakra ne ho aba ne ho so efise nipa wo yare da wo ne wonyini mu nti
Ohemaa wonim sɛ wobɛkɔ konfa no kyene sɛ papa bi da hɔ na nurse fo na agigi sika koko ma ne no mu a ya na awerɛho enti no ɔmmra fam ne enu omu nyina nhyia na yɛnkama yie ento yie okay yo abusua na kyese de egu eno na ye konkomo etoso mienu so enten na Faustina Canary na mse Canary yes miss oh no problem na do misuku sem wo fom oh fache me Fausti area de na de nam boy nkomo area ne de boko na menua de otin nchen menua on na de mechi okay ana ba ma bi ni na ni se ba ba ma ne atwe na asif se nya onye na adwen so behwe menua no be na se bi nyankan kra na wusun oni ana de say or the rose ada na wusun tobo rose tobo wate tobo Fausti bomen komo pacho be epunu mu ana me papa friend me say me fa na say wo say enya ya menses kakra me papa no nani da fom nti wo hu se de yesi ye ho ne mama no ne mama no ye 3 baba ko fum nti ana friend me say me nua no se wo si da ne se de wo si ye ne niema asif sa se de wo si bu no ne ho ada ne kakra nti me de wo kaaye no mampa mua mampa ne ho asem amua na mi ji mani free so say bia asem na wo ka ne de e bia yampa enyampa nti be time fumu ko me fa ne se wo de be me mu ho no na me frɛ no se wo mra nti wo ba ye ne test no na che se edem se wonyem nti me ya na mbusa no me frɛ me ofa na me frɛ me ka che me ofa se sisi ana akora ne nyem ba me ma me so ne me papa no mo pressure kakra okay nti no me hu hawa si abo o mama ne ba o mo bisa me results no e ho ye ho so ye nurse ni ana me pacho wa bomb so kan o say okay sure nti me ka sa na me wo fa se ne sa dia maka wate ti me ya mo na mane esisi ama me papa mane Bema bain na nyin saying waka bema bi dey at least me kasa minimu na me twatro me baby a me woni baby o mo won me ben wo mo enti wo de woni bema kro ba ye ko hwehwe no wo baby o mo won no ba ye ko ye no so ye so be ye adwuma okọ be ye de adwuma eso o ye carpenter ni na Rose ade won timi kasa otimi kasa Rose mame ko Rose na ho no one betimi aka nasem Rose na what to say maybe I boko Rose kasa yi Rose o syndrome bi na o yare bi o challenge na no say na adwenu said o form kaka okay but onim bibia okay bibia nso okay Rose o ba no de say ban de afno shim ma na we hwan ya we ni de papa o me mpesa obesu hwe ye di nkomo na ya hwe kwan e be fa so e be boa wo enti mensu okay ensu be ma be na ne wo fa anyinsen no friend eko eye den na wo fa anyinsen me ko nsu o Paternity no wo e wona mo ko nsu e no hu me no de the person too many and I'm saying the mempen no obai ntime hu de ya me a meneno ekwadai uko nsuo na ohun wo no a wo ne wo ka pasem saada na wo ne kwadai me kan se na de menena da bebre awo he ewo Paternity no hono and that o mesida e hono o ma boss a plaster mu ba e completed the dine
eti kwa ben na wo fa so a wo ne ko hia wo kokoda wo de wo ko nsuo wo de nsuo ne ba fie na wo san ko ne nchen na wo fra wo yusu phone je de na wo san ko e ko na me sa ko na me ko nsuo na me mantem na me ma me na me ko sa de nti na me ko nsuo me mantem na me so me twan trust me ko nsuo aya me nyo bia so man na so ama oba no so kwesu ai fosi je akra no je no abusia yenti ewie na yense de ya afam nti de bia me konsu no afrem osi o mana ma me se o besun de bia me konsu no bisa me o be den bia me se me nya hwe se e kakra bra na me so me ko me pese me hu se wanya vie se me ko 23 years okay enti wo ko nsuo no na de nsuo no ko si fia no wasan frɛ wo se bra na wo na me ko kwa e ho no de ne wo ne wo ka wo no wrong completed building mu a sai ne ho siti e me pese wo twa mfoni ne kakra wo na e ho ne de ɛhɔ ne de ɔmato so house kakra ɛpono wo wa no ɛpono wo no obi te hɔ obi ante hɔ nti ɔno ɔyɛ dan no ɔde kokɔ wura saa dan no ɔde ɔyɛ ano atete ɔsɛ memfa gate baako gate no China door no ɔsɛ memfa no sei na ɔno ne mfa China door no yɛtu nti ɔsɛ fa ha na memfa ne sei nhyia no nti wo hyia ne hɔ a na da ebiem mehia na ɔsɛ memɛsɛ na mene ne nkɔda na ɔne wakɔda hɔ moda ɛwɔ fam hɔ da bi kɛtɛ wɔ hɔ no ma ɛda hɔ no ma nkabia no mema wo aha na mabisa wo se wo ho te sei na fe mama akwaba e de aba Nhyira FM dwumadi a yato di obra dwumadi erade nyankopɔ adom bi keke wo ho ye mobo sade da ya na meka kire wo no oni ye hwammo adechie bia no o mana dom no eso ye so ene eye osana abosome no ne de toso eye aduonu nso wa fempemienu ne aduonu no mu na wo hwe wo bre no a sima na aduonu baako aba pa eye awia donko ho midin ade Ohemaa Benewaa yaba yebesum nyankopon na fe yasom my Ghana ne wiase nyina ewo dwumadie yi eso eno nti no yedem live ewo Facebook me pajo Facebook no eye Nhyira 104.5 bomodin na bra so dwumadie no mu ni ho aye ni ho nti ye ne mu nyina na edie bomodin bra ne che ema wonu abi na me ma page members no nyina no akwa ba eye school ni ewo mu no eno nti class captains ahodo boys prefect girls prefect obia ho yenti yenye adwuma no na yenkipi sanity wo platform no so na enye fair na afa YouTube nso eye Nhyira TV wadaroma obomondi drusu a chema wo bi ye bai say ye bepuni aresa ye pu nsam no ne aresa yi mu aba no afrimu na afa ye nya no fekofeko kama pa na wo so wafa wo de e de abo kotokuo nti oba so a na wahye ama wo nua bi na wo nua no so ene yen e di eye kasubom ama yakone kama baby a wutie me bia no mesra dom ne Nhyira se enya wo kese pa na awie yi wonuma bia mu ya wonum ene yen di dwumadie nyina no edoso ne so mefa kakra bi entu dwa na Goy filling station ewo Maxima na bi wo Buokrom Sister Ma Beauty ewo Bomsu Gate na fe Tachiman Sankofa Radio 98.9 Takrade na fe Virginia USA Solar FM wo Dunkwa ono fi Amazing Grace Supermarket ewo Kokobra Agogo Market wo Brescia Italy na One Enterprise ewo Boase Yaz PZ Office wono mo
Odencha Mokokobra, born to be a winner. Or Asafu Fitamu, Yadamuasepa. Next door fashion, our top high. Master Augustine, our Bonsu Gate. Master Tola Wokodia Krum de Biacon. Confront Noche, a nurse, Fone, a midwife, Mosukunamun, Yadamasemo Bia, Mubantama Jom, Rescos to Jom, a fear could be a Jomwa Binchi, a Jom, Mekan Mejahe, Udru Malcolm, a doom, Malcolm opposite one more, and Yasa. I drove for my na ene asem kakra bi na me de mawo na de aboko tokuya no ene say we don't meet people by accident. They are meant to cross our path for one reason or the other. Enyan kwanhia se wo be hia obi se oba brabo ni mu ne wa beko ananti atena che anase wo betwa mu britie bi no e wo senti bi nti a enipa ba ya brabom enu nti wo yodasani a ya hwe kwane a wo fa so wo ni nipa edie yie fi se unim nie nti enipa no wa betwa mu saa ebi a no oba ne yiem ebi so a na oba ne bone so enti nipa bi a obehia no bia no ye ne yie fi se daache asemu nti a yakoya nkomo so na pepa yenko ne ntentem dia feedback kakra ewo ho ya ye de bema mo ene eye eja osaikofo ene ne ba gift osaikofo ene gift ma me be hat asemu a ye de na anu atena so enkomo no a ye die ni nyina ne se ebenya aba papa bi afrim na asem da ena ene yate a ye de tudwade amamo anra bra ye kodentie mu no gift ma ya so te se de nti a wo papa ani abre nyina no yesika Father's Day no a wopanyini ne tra say gift catcher and say papa me ma happy Father's Day o mo no so ka say God bless you no o send ni sika nti woni ni nti boni woni ni hwe na mom wa wo foforo ya nurse ya okoye no ye posting no woni adwuma bi aye na so papa ni sini kon so say da wo hia sika enu nti waka ade akere agya osaikofo say woni ni asem bia yenso ye ni agya osaikofo gusu kasa sika sem no wo ma enko da efomboko anza na akere ni amatoto ya ne ba no etimi ama no de wo pe eti feedback a ewo ho ya ene ye de ma wo eno no ene ye poor resan foforo free say Faustina Canary ya enra wonua ne Rose Asani a wonum baaye no Nyankopon adom ye nya eko wonsem a wo yiyi pie no anu enyan wabo ma media bo papa din na ene ye pese Faustina ensem no ne ewo mu bia no o mane na di na enkoba se ebe wiase no ne yakote asem foforo tika me ho na ye ma Faustina akwa Fausti na te say bibia ye bokode enu amuko fie na fie te say oh na ye ko fie no me frɛ omo me nyam ne omo nete ba ke wuti baby me frɛ omo say na no hot so si no ye fie boko papa si fie boko okay sembien okay na onyin say wo continental o ko hospital me pa cho de won ko okay enu ankomo a wo de betru ye nimu no bibi foforo bi efira kire ba ye pese wunya abotre ewom si enim sa akodai owo how kakra de nanso aye baako aye mienu akodai osi ni na so yi ekwan ya fa so baaye eye dan na mudi ko hunu eko kire se woni mu nyina frikro baako mo ye de efo me patcho ma me enfante okay boye nkomo asem no bibi awo ho awaja na wo mu a ene mane na di na to bo ase cheche mu me da se mama enra me de bedam se menwe me papa frame se menwe ase wo hu nsosoye bi wo ne ho ba ye ni na obi enya ne mensesa we dey sorry me papa wo hu ne mama no wo hu nsosoye bi wo ye ho ye nya sa eno owo ani bi a wo de hwa na even ye nya kra na bu okra sana satab ye ko school ti no obi akọ no hokọ jiska o de mama ayede ukoto ayi pad bi ba menu ayi de we hu hwe from oso no kra de o ma hu ye na adwene kra nkoso epu ni mu enu hu ye nti wo hu ye no ase menu ye wo hu sa ase onchima epu ni mo koka ye no menu ya ne se wachima no wachima se menu ni na na te dan ba ku eye single room mi hu hwe oso wayo te ya no aka acha me maame de ono nani nko ye ho se me papa
papa de n'ani kɔ yɛ ho paa den nti na wokasa wo maame ani nkɔ mo ho baatan a wawo ne ma mɛka ne sɛ me maame no ɔno yɛ bi wokɔ no hɔ koraa sɛ maame ebi wɔ hɔ a oni sika na akɔ no hɔ sɛ maame ma me sika nkɔtɔ wei a ɔbɛka kyɛ so wɔ ni bi maame papa nso de oni bi koraa na ɔkɔ akɔbɔ bosia de ayɛ de ɛde amayɛ sɛ me agye kɔtɔ ade prɛko a wɔyɛ de wo kana sika ho nti na wo de kasa na sɛ baatan yɛ sɛ baatan yɛ no koraa mpo no me maame nyɛ obi a mɛfa ne sɛ n'ani kɔ yɛ ho mɔ sɛ me papa kyerɛ mu ma yɛ nti ase deɛ metumi akyerɛ mu ane sɛ me maame no me papa no ɔba asɛ me papa ne bata yɛ mɔ kyerɛ no kyerɛ no nti saa na ɛteɛ okay enti bɔyɛ mu enti me wɔ hɔ ɛna me papa frɛ me sɛ me nue wo hu sɛ ɔda dodo wo hu sɛ asɛ wo hu sɛ saa boso me apu ne mu asɛ wo hu ne chima no wo hu ye na me sɛ me de me botu guye me ka so papa asɛm de ɛkwa bɛn na wo papa wɔyɛ bɛɛma ɔfa so hu sɛ me ba wachima kwa ɔbɛfa so me kra da sɛ me kɔ hɔ no we obi a wonim sɛ de sisiesie yɛ ho onya ne sisi afi a yetim no obi abehu afi sɛ ɔno otoe sɛ anopa ɔde ebi wɔ kra na adwale no kra ya na ɛdi bi wɔ kra kyesa wo ne ko ho ansa wo kasa bele ansana nti sɛ wonya pa ebi wɔ kra wɔtena se a we de kaflo asɛ sometimes on sɛ ebi wɔ hɔ a na ayɛ ebi wɔ so kra na ayɛ nti opagya ne mu a ebi wɔ afiefo no kra maame fo mpemfo wɔ fio ti ya na ɔmo hu say mami rosei nti kwana koye ohu yie okay nti ene na mam papa ehu se de yesi wosi ye ne ho wo fie okay eba edikan unu brebe na mu se nadwene wo fom wo saa tebea ne mu ye hu dada kwa na ohu akola ne ye hu oko school do say owie JHS3 JHS3 onya say agree say ono kra de ono na eyi ni nyensu na asa wo ko school no ko the moment a wo ko ninti no wo ko school no na ma na wantro oni certificate no ya me de wodi e pa no wodi na chi ana wona di wachi ona di machi mo yesay ye 3 na de me di na chi no eti wu kire mu dia na se ono nko a na ene o mame ete ya ka de me de wo wu ye no kra no ni nuku nete ti ya ka ne ni mame no wo we ono pe ena wo me mame wo kra bi anka ho okay yen hwe ni sei eba na edikan ya ukita no eye dan na akoda munim se wo saa te bia no mu no wokonyi nsa ye wo saa akoda no na me kan se woni ne madam ena ye adwuma e wa prade san komo no ye di ne e ma amframa mo ti ha bone foforo ono no osua adepam okay e wa prade nti osua adepam no odi hu akrai papa e wo ho ba wa ma obi amane ono susu ye mfantini saa nti ono ena ko nipa no oye na nipa ne ka mfante kasa ena ono aka se me maame ye bie o na unu ya wote mfante no mpacho debe me maame ye mfantini nti waka se ne maame ye mfantini na man ni saa o maame ye mfantini okay ne nti ono kra na ekire kra na ofre me maame mo ebi wo ho a kwana na fro maame my we papa no ofre o mo sesei wo fro mo se bia Rose mpacho Rose ho tese bi wa na we ono ankasa so kra so yale no afre man ne se wo yare ti na man na afre no it's just a man no ne o maame no papa mu bebo amani wo fi o wa mefi ho ba tu efun so ena one omo kasa ba we ni ka se wo man bia oboa na kra papa o ka kire omo se owo man bia oboa no na man ni mfantini nti wo ka asa no nti maame mo ka kire ne se ene de no kra ba ko maame mo ka kire ne se ni bibi ne no a wose nya ne hwe no no wose enye ne hwe no omo frɛ madam no ebusa no ne madam so se
ono de won hu ne saa kwan ne so na batan wo ba osu adwuma wo se wo man bi ate o enkomo na wodi no ye pemu no kre ansa na yetimi aboa what you say se okubeka kire wo maame mu se owo man bi a oboa no wo kwan ben so oh see mine ka kire ne se ono so ya mfantini no ka kire ne pray se oh ene mi kromu ni ne udia ene bibi wo ho no na se ebia o madam omo machine omo de pam nke se kra metimi ayede aja amam asema epa odi tu ni tirim anu no ha epa odi tu ni tirim no so peneye okay tibi kra sample no ka kire me se my ne si ni machine na me ka kire se won hwe ne ho yie na wo nipa ne ho ba we papa na ono so me ne nkasa ada eye den na papa no we papa no de say odi ono ko odi ono so de ko ono ko Eric odi Eric pa chan eye den na Eric benya mu maame number ma wo no timi frɛ no menwie na de koma no na de ma wo maame odi koma Eric no odi wo maame number koma Eric yes okay me maame no nkura phone me papa phone na 2 chip enti me papa de da so na maame so de da so ena odi maame de no ekoma no ba me nim nkomakra Eric ne me maame ne ye de edi wode no krai ba me ni wo bi wonye ni se bia o maame mo hye dade wo nuan ma no se wone ne ntena de ekoso yi mi bi se wasem wo wonye ni se o maame ene wo papa nim hu bi se bia ba ma bi ba akode ya kwan mu a wo mo nim se bi ebeye obi kra na we de obetimi ne natena na o ma woro na ma no na nipa na fa ne bia no wadwane ko de waka ne de no krai de ba enipa tinye boyfriend no apem mu hu asem me papa de ene me maame de metimi defend wo mo ho kakra say me papa ne me maame omo angry sa niema no okay ba wono na ase na yi ni wo fom no ntino the moment a be man be ka asem bia to ni tirimu na eno ano de ye adwuma okay ntinyi say we bae no de na mo na mutufa ho be man no ye den nyinsa ne bae no mi akro ya so na sa ba me hobi papa ka che me say minua no se nkrofo hui no mo ka ba me papa nso na adwen sanko ewo nti eche no de nani to fom ena ohunu ye nti wo ya no se ne me sanya ne test se de mi ma ya second one isu test ya nti me ya ne test na eche se dem se wo ye dey wonyin sen ena de no mo ankasa wo hopi ena ye de o kai sansem no ai beti ne na meti be sana okay Rose let us say Bibi fine. Ano pa wadidi. Okay. Eh den na wukoshia Eric ye hwan ya. Kaso ye bebe. Kaso bebe wa me. Emensu na we na de aka asem ni nyina awi. Ti na de emensu. Wate? Aha. Pepa wanim na ye nkasa. Wate? Kafra. Afra esunu de saa na ewo ho ana wona woni no kasa bia osu ana brasa ha ana ya woni munti bia ya woni de woni mu a wo yes Rose ba fete ni mu ne saa wo unhu so wo yesi da ba ebi won so ne papa ye aye ono akasa no me ka se odem papa o ye bibi no mo ka odi su fam okay say ya no su say ya ana se won chire won so a na se eni edi okay Rose mensu tobo me facho kasa me ho Eric ye wan bebe bi na mkoshi an okay no kaso bebo o kaso bebo me no kwa ya kasa kese kakra o kaso bebo okay timbo ni mo no ne me fa we hunyise na ede na nyinsa ne bae o ka so beboa wo usua adwuma enti ede na nyinsa ne bae me kwade me hu no ne me mlebi na me se me at insurance no se me magiska aya kasa kese kaka me magiska okay na me nko wi ni at insurance
I'm going near insurance and will tell me what your side, body junction side, body junction. Lord, let me go round. Or this can be mamma, the acquire way in no do round hotel. Okay, let me die. So let me tell you, not this kind of I'm swimming the queer me at I'm saying for insurance. No, I'm quite, no. I not a mammy. Minga say 50 cities. Now hotel no coach almost sick do and dear. Well, okay. Apart from hotel hono, a hefa biem na only share na e biem. Na de bia no for me or sini shani body junction. Inti body junction na mama me share no. Inti maybe and me bra me papa of us baako ehu me. Okay. And do who me just so. And kwa de na ye me kan say first day. Okay. And do who me just so. Now ni Eric ni na. Just so. Inti na kam me dodge me bra. Okay. Me bra ni friend me papa say. Wa who me just so na me pese me dodge no. Inti me ka kire we de papa say me bra na de no. No, see, inti me kra me. Okay, inti ye no Eric obeye day. O bra nyi say no ba ye na ye no Eric ohwe. No hwe me. Okay. On the no hwe. No hwe me. Okay. Inti say Eric no way. On the sisi me ye adwuma wa proud de. Na dey na akra obehwe akra. Won hwe no eno crampo me ne me wo fa kroya me friend say wonyim second one yi na me wo fa baaye me wo fa wote ayi me be fi kroya na mwantu na mu bia se bia mo de na call dopsu na ba bia mwantu sa na mo David ti mo ja Eric no mo no so ne na kwaye bia se ena ekọ nso so aba na ze wono no na fantefo nko na wo ne omo wo yi Rose nipa ne kan fanti a wo se me me yaso ye fanti phone ti sa na te Rose ada na fanti phone kwa na oguroko o mafan omo se obi okrom ni ana wani age se wo ye okrom ni nyesa na onu ankasa no mo de na ko hospital mu de na ko hospital bra mu so wo sa te bia ne mu fi se ene bi haba hospital ye wo mental health hospital a ye wo stage so bia ne de bia mu de na ko hospital se te bia sei na ye nu ewom e bia na ye wo ho akwan ye wo hu nnuro ne enyema edbe ma no a ne ho betimi ato no muntu hu na mu bia sa producer bomode na yenya Rose Mame na ye ne nkasa na ekọ nsusu akase ne obekasa na ye ne ekọ nsu nkasa na ye misa ne se ensam a wo ka no ensisi so takwa a woto ya twiri se next week na obenya ho a obeba ne de ye so mwenye ye na mmom asem bi a wo ka bi o se onimu ne wo mame onimu mame ne o papa a so musu nimu no a o mu frɛ ne ye krom ni ayonkofa bi da ho ɛro na mensi ase no mine ntin da sɛ obeka sɛ me maame no nim ne di a magi ato me papa wo ye nipa bi ɛyɛ dai no onimu mame me maame no wo penkomo ana ono so no de onso ni krom ni ni wa ono be bonkomo nti me ba twɛ maji na me ma wa ha na pom to say na me ado wada ma obani Rose asani mpachane okay woni makọ na minim no ekwa be na faso nim no mame akoya me faso a minim ne se wo be toilet no te toilet so e de me kwa na makotu emitika na metwum e di da kuru me hia wo bi na me ni di ye kuro mo komo me ye fantini nti menene di ye kuro mu ka enkomo wie ye no nti ade chimi ko no so ye fantini na mse ane ufre he na mse me fibu onu we so no se ne me so me ye fantini
na mesumi firi bronu we so efiri wo se me ko toilet na me ko na omu gu wodi na me chia wo mo na bi se so omo ho ye ane na me matwam ko mba bi sakwa no so ana wodi nim no me pa chane na amani a won ne boy ye no wakọ ejana bia ho no a wanyi uskapen de bia me ko bitua unim sana ekwo ono obai ehihye ho me kura me nimu da ka na nse ya de yefuni obapa kura na wo ya na wo kase busumi akoleyin chima obapa de o ya na obo mu date nyina asa de ya mo date ni bi me de me mu pa me minim iti papa no na bo date no na eja o kana mi sense he wunyam wo yesi wunchimaye ase a yesi me ba no wana ntia na mechima na me say na say so me hu se wuchima na fi de me hu bio nti me de papa ka say na ya me de eja me kodi me pa nti magene mame baby awode me ko no de o de me ko ba ebunu mu wo bai brebe na hu se o wo sa te bia ni mu a wo haw kakra brebe na wo bata no hu ye me de o papa tiso papa hello me tie just what papa say wo bata bia wo ye ba no wo mama de wo na wani ku wo mo wo chima bredi kan ye wo ba wa say de be ma de mojasam de wo de ye den wo ba no na wo hwe enkoda no wo no abtetu ya ba ya na ho siesie na sinimo siesie ne ade na me bisa obi a wo si wunim adai wo mama what auntie what's my work no ye no prepare ye no prepare me say anya no kura na meboa papa ne de nyame anim ni papa ne stage wo mo pa na me kase dinimde me stage wo mo se osubu we na obetima na mabre nyame titi papa na Mame yo bra wo se wo bai wo sa ha woni mu wodi kan akofa be ma ba kwa ba Eric no kwan a wodi akoda ifa so se de wonu apanya cheche mu no ade na akoda manfa no anko na manko family planning bia ma no ana se ma mo ne ho ban fi se sa te bia no obi krokro no anu wanya no wanya ne ho kwan ne no wada amme kana kabium ko sua djuma me no ko fa sa mi eno so papa ya ne hunu ye papa ya alikidie papa ya ne hunu ye nya papa ya ne hunu ye papa ya no hunu ya medicine de wo so me ba so baba pa cho wudi ba ka me pesa be ka fere kura se batan ya wo ye ba no wo kunu na hwe wo machi masemu na wo ba nchima wo no ahunu enko hokura me se den na Eric abe ya akoda isa na wo batan wampe akura no pomasibre amma ne ho ban mami na me ka se minim so be se kwa ampo akwanyem sesi ampo bio na nkama kwa ne mami anye asa dia wo kai dia asa dia na asa dia hye ne yemi kwa no owo wi a wo nsa hu so be san akwanyem kura bio mu mame ni ba wo so na ma woni biro aya akwada wo ye Ghana dia aya wo ba no dia na so wo ye Ghana dia wo ye nipa mu ya ene wote wo no eti sa akwada na wo no wonye adwuma ebia ne se chima kura wontimi nhwe bre kura wo bai na ho siesie ne na ade je se wo papa wo ba wo di otoso mienu de wo gina fon so kai de menti ase na me kai mi se wo de mudibim pa se media no ne se edwam ayi babia me koto ade na ne hia me ene na ma afamasi yo wani na da wani na rene na yemu ne sodi yemu na difre mu ni fiba mu fi se wai de beti ya base wo be pie ko adako na so bi dada no no de ne ko ba bi no ahunu na chi kwan ma bi mu a wo be kwa kwato ho ne ma no
You see, where Elikidi, and no put the Uncle the way no. Why, yeah, was say, may call toilet here, but I'm saying, and again, this in the Debian and say, toilet. That's how you do my wording. Why you must say, Missy Abofrey, what if wine a da? Nena you wine a shasa and Mammy Miss say echo, one year a consem sika, while most cabia foul bay home. Me, Dabay. Me. Me. Hello? What's wrong, Manzwana? Hello? Me also. Wo onimu pa wo kasa wo nimu no a na wo boa wo ma osika wa akoda yi hu be ma ne so ma musika me da be na obenya ho obeba ha ayi o pa chena kura menya sika fo card ya meba me oh hello. Fa na wo. Me wo buadi. What did you take a lawyer friend say what you say? What 35. This is the 50%. Yo, mama ni ukunu nkasa. Me pesa me ni ukunu nso kasa. Mama ni nkasa. Hello. Akujo. Sister. Now what to say? I tell me where you are now to. Uncle Pardon. Eddie Rose wa ba se bema bi a wodi kan e friend Eric wodi kan na fafuro awoba na ekon so abehye ne nyinsan adwane eno ayetena asem no so ye bo ekwa na asem a wokan se wo yire de woni ne pa wo ye ejei wadaruma ede na wo beka fa akoda ya asem hu akoda ya asem wo se de e me wan papa isi akoda e free February no ina mi yale ekimi yale na me edu no ekimi yale na mo February ina yale do place aja pacho ma phone emra wa no kaka o kasa no wa akiri ayo nke February ina yale operation nke yale operation nke no mo na ni adaje nti me yale na me juno nti wo mo na me say every February March mo ko April no ina me hu ya na me ka tia say akole efra amani ka tia say on hwe me bayi na me wo fie nisu kura me yale mani nti ya ne mention ya ni unu nti e ba no on hwe ni yie e ka ma mi so nti me de ari na mfi ne ma me nfi say obai wanya ne message busiano enti ni ya na this is kansu ye igno hospital enti ni friend is na ka chense ese me de ne ba ti ye ne lab test enyensia ebemu ina wo ma na mde ne call de koye ya na ka obi ya na mse na ka ne Jonesra o ma ti na ye nto wo ko ba bi nto ba ye yo na this is stand ba fi e ba ka kire mi se asama esi ya aja wadarumo me pese mbisa se wo bai wo ankasa wo ye aja no se de wo kasa wo hwe ne menses ne na de wo de na ko hospital pay enda me kasa me de ne ko hospital ya ko hu se wo onye mo no bi enye ho na me hwe
me hwe ne se de enipa bi atwa se adwene no emu homa eye adwuma koduro no onsa wo bai ne de ne wo fam kakra watu ho anamo akọ hospital Daddy, amfana anko. Tia. Amfana anko. Aja unim se metimi aka se wo ne wo yire mienu mo nhwa akoda ye nti mo ka ho bi ana ma akoda ya kohia nkwanhia mienu yi. Ye sister, wo ka fi yan hia afala ni yi a. Ene wo ba fi ha no ma efie ye tim no. Wo ba wo ma yi ya no kura ma ye. Akwala na nka se ya akwala boni. Na so din ina bi eye ni sa. But akwala ya wo kura yi. Ye mani kwa adwuma. Ye mani hia adwuma. It adwuma work on every day year 16 cities 17. It be ho me da kom na me ma akwala ya ko. Na wo kwa sama amode ba wo mafie the friend master. The master so ma 5 o'clock. It was mercy and daddy. Obedu fie na me bisa sa ejina odium na me paton suka. Ana oni da ma na kwase hotel. Eja me bisa se akoda yi se me hwemu pa no maka esa se mode mo nansi fom na mo bone ho ba mo na mo ya awofo ansa na ye tinchen yetimi abamu abeboa ekonkomo nyina ne se wo yire woni ni pa wone ne bo amani wa mani sika nyina wo bai hu Ene ba nere ni e ma ni die bi kase mi ni se ya me bua e ti se yen se ne ba ye na me de ma agi na me gi na ma no wo me ba no ho na me frɛ no na me ka se me fa na adamfo ni wo se me nim no wa hia a me ba fa na adamfo na me se it's not like a thing ma no towo nu da wo ka mate enti ide mi nimu enso me kan nyina na me nimu no na mbe se me hu na agi enti me no ka sa ya no aka te me enti wo ma na nta frɛ no na me re me di nkoma enti nyi sia ba ya me frɛ no esa aka kira me se e ba no se wo se wa no and wo se me mu se ni eye wa no nko ade a obawu nipa enti wo ntimi nka se me wa no ena ono se ntimi nka se anu ne ndai wa no na ada kora bebre ana oka otibi ka sansem ni kire wo wo ye agyi ana de na wo so ka kire no enda bi ka kire se fie akwalai wo so wanyam enti se fie ni na wo no wo mpese wo boni di eno wo mpese wo kire bebi kura wo tibeti ne so enti me frɛ no ka kire se akwalai wo ni di wo ko hospital dia da ma ne yare so wo si su amama otika wo si mi su Monday mi discover ma Friday mi discover ma ebeti ne aja da be na obetimi ne wo yire nyina ba ka da be na mo hia ye echina kura mu ba because as I say you two anamon de edi kan akoda wo hia so okọ hospital so de wo yire so we busy pa no mo ba mo fa kakra nka mo ho ye de ne be ko hospital de edi kan obesiki mental health de atosu mienu nyinse no as I said doctor hwe na ye wesa bofra no da ye funu mo da yie ba tai no so akwa ho san na afei ye ne mu nyina ye yakọ ne ye de ne famra kwa so sister no kure mo bi mi ti wo yi ni ya adwuma nti ka se mi osika na mi nisika nipa wonsem ne ka eja me se wona wo yire nyina mommra mo na mo ya akoda ya wofo mommra ha na ye nhwe de ebetimi aye de di kan ye mane nko hospital eye nipa sem ne ka wote obibi ye nsese ya mo betwa kuntunku ne yesi mwasene ama mo be ye na yie eti de wo kan de minsom ya wo kan ya no ko se eye fi ya me ma no ko hospital ntimi ndana do enu wajia nti mate nyame ya duma akina na baba okay ane medase na fosti ensamo a uma me ne o papa titiru ye uma me ensamo kan de no kra no waka no wan mame wan twa nkontompo me mame nya nipa bi anani koye ho me mame o ye nipa bi anani koye ho my sister na mimi di na ti so we producer
ekọ no ni di aka ho eyeden ekọ ahani takwa na nya kwa bi asa o enya kwa bi yentimi ma o yene wakasa no pay ma wakyerɛkyerɛ nsɛmu yasani wo maba ya frɛ wa wo mfa ahani takwa no anawi akwa betimi asimu aba wo enti dia wo ka kyerɛ ye no frɛ nani yenka Naja said next week menya ho no wedding say hunu we say gina phone so e keka de ye wo de adai ye blemu awofo no de na so wo so kwan awofo so no wo sa akoda na kwan da na ho e na ade na fa kwati kwan so aya akora no sa akora no ese se mo ye no family planning so owo ba we ni wi a akwan ye fa so ye boss afo no ho ban nyina no As I say, in family planning, na empo so koshe obi no one ne bedi na mu nhye mu dia onwo cho men kwada no so me yade so say ba e wo so na abeso ye wo so evangelist emo akwaba na ma pia me jesu ebu enkomo no ba bia awura na akofefa eno no na ma onkwaso me hwe papa no enkomodie ene nade ye nyina ne maame no so akola no ebeye din so betimi amomani akono na me dia anka ne sister ni me pacho o my say me my for ana mo ye maame enu ye 3 na ba ko enti se mo maame enu ana ayi nana hima mane ngoma busuane na wo ho ane behwe om o no wonya hwefo a sabusuane wo ho nana hima maame no wo ho abofra we maame da me de band to no so Mother's Day odibia meche no okay Mother's Day me de band to no so oni hu kwan so dib Mother's Day wo Ghana ni wiase nyina odib Mother's Day ya beche no intimani ni because technically and mentality no o oni abadaye ana ohwe focus man de no so a meba hosia na mema adom TV ahwefo nyina akwaba enen so eye edafofo enyankopon no wahyehyɛ na wode amayen osana abosome ne de to so aduonu nso ewo eye afempemienu ne aduonu no mu ene de dey awurade hu ye mobɔ wakyɛ ye nkwa wama ya hode a na de yebɛka ne sɛ ye da nase obrojumedie ena wabeto sɛ ye die ye enkomo a enu ada yetena so eye Faustina ene onua Rose asani enkomo ya nenne development foforo bia na efifi akire na sese ye domusuko ne ehwe baby a ensem no efifiri ba ye ne ekọ kasa ekọ nkomo de boy ye nyina ne se minni maame no pa me mani sika onu anim se me ne ba no ne wo ho enu ti na nei esese ye sa tena sibiem na ye hwe na ye ne wonum emienu ni nyina kasa na fe ye hunu ba bia ye ka de akwakosi ye nya baata ne wa homa so na nkomo de boy ye ne se wani ni se nka me ka kire wo one mantem ka betie bi asem o kan nyina nse wono na enokure adwuma ne de ma adwuma hu ya me pa sister eno de o ka sa de a mafum wode mafum sa wanka bibi papa bia ena ye ne agya no so kasa na agya no agya tum se na ni wakoda no no otwa ne ho kakra bi so koyi operation aba ene se nyinse yi ede ba yi te chinada wonu mienu nyina beba na fa abofra no de edi kan ye de no akọ hospital ohia se wo seek mental health de etosu mienu ya hwe nyinse no abeto ye funu no mu na fa ya hwe de doctor beka fa ye funu no nso so ho midi ede Ohemaa Benewaa nkomo wei ena ye di a wodi abeto ye evangelist na ugusu kasa ubisa ma me na sembi na okase ubisa nso onimu ekwa ose o me de dem de hunu ne se na me toilet no moti wo na me chia no obua okwa wontua oni ekọ no beye 1 oni no nyese oni no ana tu nso no nana hima abaya we said papa be kansa abaya we eya kolabone abaya bibia da di se mentality no enyina yie adwene no wo fom ahu na osaka se oyakora bone a obeda control ne ho ni sister cross 7 producer na se obu ne nsampa
ono anya dey ehunu nti adwene ne wo he a obetimi akontrol no ho ana ebi nso aye keka ne se echi abata asem ne eka ade ayesua pa ye irresponsible parents me da bi am ta kan se mo na mo se ma wa abadaye e ma ni abadaye ba kokora ade ba ko ni hwe 33 cedis 50 pesos onya mfa ma ha meboa na ba dan sika ba na akola we de ko adwuma Tio, ya hade bi wo ha yesua de. Mu na yesua de. 3 cedis 50 pesos. Oso onyamfa emma ha ne baninti. Na mbisa se na akola no okọ adwuma sika se ne de ma. Ma mimisa wonu adwuma no hwana de ne to adwuma nim. O papa. Me pacho, anya me papa. Hwana de ne to mu. Bre bi wo fi ho. Bre bi betena me ma me mo fi ho. Na se ne bre bi ndi o ma we na chewo. Ono na me nya me ne o monete me kra me kwa na mbisa say de no onye adwuma a wo ye e no mo ka se sa bra no ono so ye obi a onfa wo se wo kra so obetimi asom onsom ne maame okay nti o kosom bra no na mo ni se bra no so ne no ye bibi de bra no de say me bra no de say bra ni din bra no de ko to adwuma me so de say ono so de efo nso ne wo twempna ono de one na no you efi wo na okay tina ukobua no nanaima as the bottom of the story na akwala we no awofo no okwaduma ye maniska ye won komo atosu mienu emu osepa nanso ye mie biase mu ye kom na makwala no e de yesa hwe so ma okra ma wo ntwen kakra ne ye ni sabe o ma okra man aduane padia o hwa bonten enti aye kapre simple kapre ye misa kwala we so kwaduma ye manise ne o ye de no didi pacho bisa ne sa asem no na okwaduma na ye ma osen na de kwaduma no Ebu 26. Why na ne de ma o? Me ma me de. O ma me na ne de ma o. Okay. Enti o bra ne de wo to adwuma ni munye sa. E na o ma me nso de 20 ni ma o. Okay. Woni why na da? Evangelist me ba. Woni why na da? Me ne papa. E na da. Na ye de na wutimi koda abonten a wo mafie. Na wa mafie nso a o ma me no papa o me de hu ba bia wo. I'm for the free. I'm for the hu a no ma frɛ o ma me aka kire no se bia ye hu wa ha na Rose hwemanim bibia nhye da ha wo bebre sa wuti ase sa de ya wo ye ba me bia hu anu afrɛ na wo so wa ma ho kwan na wo ne no akoda wo se akoda yi ba ko le ekita wo yi o foforo enso ni yaka se ye family plan na obeye den ti na obeye se na minim se beba mi se eye minsu nanaima me pa chao question na obisa no se de camera de amaya ye blue ba nya ni ma me ma no 20 nanaima me wo imisa no se o fa akom kwa adwumada de na kwapa de na me fe bi kwa adwum enti say na me ma no timi ya mutimi nya because ho se me unya sika di ya so nya sika watimi aka se unya aduani didi a na die ntipa na ma utimi di me ma na chisa na man prekunti empushim ya na me ko mema na bi nanaima abande mu nya nanaima mami ka se bi wa ha okuta 100% degree lax yes lax e dia lax ya obi a pato pa ya fa lax spell na me oh lax yeah nanaima lax no zero cedi enye lax oh nanaima me kasa me gymotology asama me ka me se enye lax spell je unim ni bia na o de yasaka mami nkomani nanaima ohwa ayiye nua ba ni case na me dia ba ma no me pese be ko because maintain na no asem ebia ne yakeka koi na ba ma no wasem ka se ebia na akola no kanyo no na nyem no but about to say papa ne say wase wafana fana no asema be ko no ka papa yi kasa wande na je say ne boyfriend no wona na na o ne boyfriend no ne te enti maame ne papa no ehunu sa akola we oni obi na te ko si say nyinsem ba he so munim nanaima I put it to them say omanye good parents na maame ne de me de ban to no so odi Mother's Day bi ameche no
Okay. Fineko only Mother's Day da. Okay. You can't matter on because ne language the one I will see a slip on the language in the practice of Janam Bof. Who be sana same yes. Oh, I know okay. Media Maduma yao. Edio. Nana ma wanya mame papa and Usenya Susan so also. Edio. Oh. Akwala wo tu we say akwala te say ne maame ani ni ne hu jaye ne papa kwa papa no ko okoye operation kakra bi na makola no e de no ho maame nso anu so awale ne kunu ye den eti ana aka ba ye nko hwe so obi otifi okra na de akola na ye den etu adwuma na nana him let me ask one question if you give me chance me time o ya so ye be konkoma na person bi sa say adwene no wo form na adwuma no osua ne kwa benso because I don't know what ohunani so kakra na it wa na de ne fa duma kwa so no man nyem ye na ya plan B aswa ya de so wo fie pie sa ana duma na ka kwala na adwene wo fo o ko su adwuma wo pie akwa ye akoye den ana ko fa bai big mama Ohemaa about time ho asem ne ye kan o ni bresam o Ohemaa no kure ni ka asem na meru ahopa yo se abaya kama se wanya hwesofo yi a na pedubo anwum bi ya manua ewiase maami wangu anko osugu nyame so wo ye nyamfaso amaso enya wo ne se wachema wo yenka hu sabata ye mana nyame de omoma ye bebu omo hwaten akola no apart from so sha no wonsha so chese me huna asem kora menka e wo sabata ye hia se ye de bekoye ma ho se se akola wa ya de so wo wa ya de so magana wa ya de so mabusua maame no me nsuo mfere se meka se wagimi abutre o da bi nyabuta asebo ayeka musi yeka ne bumbum no kura ni wanya abaya kama sei wanya fonsa o ne ho fe papa na mnim se nkoda nketu akora san ate ne nchen se wono nko ana ne wo mote o maame wanya fie sei maame wanya sister wa sister ya no wagimi sa no Dabi just mo me nkasam hwa wo busa na sam na the way o kasa ayo adwuma no kwa de no de ba okọ mfahwema ejapade be na che nipa we abodi tu hakro so oni lord wodi tu ase kasi at least 50%. That is akolo problem also kwa man 17 series 16 series Ohemaa ene aduane gale kwa ukra 20 kwa eme o mumma ye ho modern se ye behwe ye manu na ye manu ne ejapade meru ahopa wa ase ye ka asem ne se ase ye sire but eye ade a emu ya sisa akola yi ore na mo sare obi akoche ne wanyem no enkola na wo sade wo mu ba no so be ya de so a na ekọ no ne picture we ye ne picture muni ne hwe area ho nso muni mo bia obetimi aka ne pefe se woni meko toilet ne wo no anu o kase ya ko se baby na me kra na ka me ko akofine out wo sa bra no me ko ho 2 times or 4 times mini na bra me ko bia yesi wapie tebi wo kra no makotena enche wo se menya bra na me ya me nya no picture dia nka wenku ade nka me break protocol nka wo picture ke de ato so da ka me de ato ka de be si bia nsi ke de picture no ebeto so wenku ade kia de beto so because ya ne wakasa no pay we see oh waka wo de de eduru say e ba mfama me afra wa wo mfafo no takwa fa no takwa bebe o ba friend ni na wo takwa fa won kanta o say na me ye adwuma ebi wo kra o say mfre o say me ye mfre na no pa me mfre na nwumele na wo ye adwuma wo fre na ai wo pese ye yi media na o person wo frame ne yi mediana area ho no a obeye adwuma no hwan adwuma no obeye oh might be na toilet ne ye ne dia no obeye adwuma ne ma no ba nipa me ma me na obetimi ehu mine na nkasa me eno na wo ka enti wo ma me say e kira wan hwe ya oba ye nyina ye beko doctor nye detain kakra because said ye wasi ato akoda jeje mu no de obe tra detention kakra o papa se ono ne site ni ntino ono ka ne born nti e ka ne site ni ye ntino e to da kra na papa se
because say ye nya ne picture ye friend no a wofa ne adechi a onfa de wo kan sentisa ebeye den na ye timi a trace no na ye hu enti say adwuma no de wofa to so de medigya wa nipa kro obeye na adwuma no mo de nam kohwe no na anyima me pacho mesrem kakakra akola we ma me betumi aboa me ehu no na say na enti china no mo ba ese obi ka chere ne se ne ba no ekọ no ne hihye ho ama no kura asase se okon ho odu ha no achia no onde okọ ne toilet a chese tua won tua toilet ne eye ne dese ne ba nyampna hwe bia de ne ba ne ne twempna no ojeje toilet sikanti asew me ba toilet ayenye den yenyim sika nze we no ekọ ayentua enti aya ko toilet antua enti nipa na wo mama ne te se ekọ ne we ehihye ho no sa nipa no so betumi aboa ami ya nhunu ekọ no eni nipa ekọ no oba be ye na dwuma enti se nanka abarafura we nka emma sa ananka problem we ntu akola na nanka maame no so oya responsible a mother ana responsible woman responsible a fiamolo I close how word we cry because come ya friend afiamos ya afiamos if you study chematology afiamos say obi ana ni kule ma na eni abreo afiamology be me say what study chematology ya sematology mematology simotology and chematology ni nyina obi a won reference na e courses be school be mu a ko kenu say ya chematology bi what some dem ko science ya ko into details otima say chematology about you say onipa na niku ne ma ho ya fa na fiances enti maame no wa mo ane ba no enti maame no e kine oba ha on chide kwan yo fa so osia no ne toilet dodo a wakwa wantua ye je dia hwa akola no abusia sister de ye nyina futuo ne yesua free mu wuji tum sa wo maame woni wunue ye ni ye enye say ye tete abusia ne ntem na ye ka bibi na emom ono akra ne nkoma wadi na wie kra no isisi so eninti ye di jaw china no wonu mu ba ye de no beko hospital na yakwa akohwe se benya doctor ama na hwe no obetimi anu no mu nuru a ebeboa no ma ne ho aban no what you say ana unie ne da so se unie na dwene no betimi aye aba no na dwene betimi so ne nti ye betu sa na mo no na fe yakohwe se ekọ no ye ekwan a nipa kron befa so obeboa ya ma ye hunu e de obetimi a che bebe wo na fe ya fasa kwan so why ya konkomo a eto so mienu na enkomo we no minim ne nti a bisa na samba ko bi na nka waboa kwan o wan ne briki ne veje na no won de okai oni bibia obi a wo hu akọ wo hu do tini fio wan ne briki veje the boy be ne briki boy fufu obi you see ye ofia wie ya na opanyini bi ya wodi ma na okusi sapon watu aye se ne yere de eye Mary entry wode ama hene wa yera okra police extract wama ye mfonini ene bibia obaya waboni din akire ye wose wodi yima ewo obuase nkro no bi so apanyini tenase na twa yen wanu abasa oyira tenase na twa yen ye frosoro ani abefa oni ene waba ye call form sesia no ye hunu ba bia wo na ye ma the benefit of the doubt ye mpese be post picture bi ye fi se eye wo ana waba se wo yira enti baby kura wo baby awo nam baby awadru se bibia nim dia ani e ma ye hunu anya nesa na se ye dom suko ni anya pejamfo ni ne to adum TV na wo ba ye no so ye hunu wo no de wo be ram we he me pese me hunu wo be ram de a mo fa ni we studio na ye hunu na metina no kasa kura mepe chense yante hwe ene wa hai wose onu ane yire wayira wona busuan se babusuan ne bo ne kwadu enum ne ade nti yanso de yenye de ne se ye beboa wo ama wahunu wo ba no ebi kura ye kasa na bibi fufuro bi ewom enti se waba de a mumma ye hunu se waba
woni ye wura studio ha anya saade a mate no wase evangelist na wo ka bibi ya na me pese oboa me wo ho o se akola bi ne break guy bi ne break ne page oh inti nyese me tutu na no ye kakra o me pese oboa me kakra na wono wo so okai bibi saade okai ni nyina nkomo ye wo mu di nyina obi a wotumi ekai sky de ma no ko adwuma obi okai adwuma de ne ko tum okai nipo de ne ko to adwuma okai be mo ne wo akola we okai akọ no so okai school dem okai so si school dem e ko de ko school dem bi mu na completed young fena from Afrodidia wo enti I went to aqua suspension kakao. Aphrodisia get Aphrodisia, a day yes, I am also. And woman a month for breaking a month for virgin. Opia would to cut an news at the other and your bonus, a friend of media, Aphrodisia, Pacho. A big mama, objection, may my own to ourselves so. Me who was a my dream was a seer, they say. I want you like a crowd fee. Ohesedi omusidi omunkomana enu nti omugya akwala na jeje musa ba bi obekọ obenye sika to aduane adi sana me hu no na uye wofo a edumre bi a uma wohia di wanim ne no ma bi wan ti no ma usasa de no multiple e ma ne sei enti no ye besra wofo no sebe de wodi bia na obani de wodi bia enu be na bo akola no ho ban na o se ma wa on se mo bia asem na ma hometi mum ahomete na ai na babia na me hwe no anya ha adwen kura ejai manu okusi me se ya gba client ho me ya advert no kura se me tie na no asem ansa na enti epiwak ene papa na maya ye nton adru no ti me ba twen me sisi a me pesa me ti asem no na me hwe sede ensem ni city efisa asem na anu oden abusu mame emfa wura eye Ghana Baptist University College wonu ma bie eye admissions no watomu a chese afi no ye courses ahodo ni nyina no programs no School of Business ye wo theology ye wo health and allied sciences ye wo social sciences ye wo graduate studies ene de kekeka ho nyina no ye lectures ni ye wo day ye wo evening ena afi ye wo weekend sections a eno no de beboa wo no ena afi ye de amawa ye 8 January kosi December unyanya mfie bionu no mu a ye kosisi me pacho wuntimi emma enroli ewo ye sukuu ne mu enu ti hye no so sansa na beba no na wanya mfie no aduonu num anaso se wanya ede abrosa campus no bi wo Amekom na afa ebu akwa saufa eye School of Arts and Social Sciences education programs no bia wonu mo Bachelor of Education in French, English and Diploma in French courses no doso de wo pe no eno na ye de ebema wo ye number obetimi afre ye ewo so ene de menyi tete number betimi afre wo so no 0549 062 092 0549 062 092. Your WhatsApp number no 0202 773344 and your WhatsApp website in www.gbuc.edu.gh. Yababwa ama eye wadisua no ako enkan kama pa edi amao. Waba de wo hia babwa in the time of the month no bra wakwa fichire no ade ba ko peme pacho enu enie a pretty lady, a sanitary pad, say netie. The entire baby, I am a person, me page at the children say, Woodru Jasua, Shani and Falso Qua, and Nani watching. Now, when no dance so, I will a sanitary pads, I can in na she said, I will mother what help be more a bomb man who by a free infections. It would be a quawa more same when I CSC one, a bomb who by every infection be an uncle Benya home. What a year featuring where we know, way a year pretty lady panty liner. A shamu maku a biasa. A jumarasi would you win your beer and one no, I do but trouble swimming in a debia back. Tefasa wa mo asemu ebra wako jonso bia ne ade kakaka na nkebeka akire na de hawo bebrewo no na wode asiesie hu sa kwan no so wonu makofa outdoor diaper e de aba ma na wodwaso no to din se obatampa
eti market adult diaper no enie ye won ketewa ene akese ataban ne tre emu adu wo de bo mama ya na dade a obetimi ada na ho ache na nye no nko ya chew gloves no emakumaku ensia nipa no ne kese se de otie bi ma ne ha ofise ye wo strips bi won chen hair no obetimi atwe na wo de atoso obi ani nye diaper no ope pants wurudu onu anza wo de ahye no eno ne eye market adult pants sei na tie eno so ye won nketewa ne na kese ebi ana wo hwe mi wo nkran wo pese upe bi ukotu bi akogu suto mu ko kan shi drag lane kumasefo mfa wonu mani nche mu amekum traffic light hono mu a enne wo suto ebi ni mu a na ese wo ya ekolo pebi na girls ne ba wonu bisa wanya bi ama wonum fa ye number na ginche mu fufo bi a number no eye 0242770304 0242770304 betimi so afre wo 0553291477 na wapebi na fe wode esiesie ho kama pa na aboa Promaxido say wode eye energy drink bi aba ya to the Trisco energy food drink eye kama pa enuane no pi na ahyemu ma B vitamins wo vitamin C D iron ani ne ekekeka ho enyina wode ane se obenya Ghana seed no mienu pe 2 Ghana cedis ubetimi etwa eye Trisco chocolate papa no bi wode nsuo kakafra na wode milk kakra aka ho na fe wanunum na wode etwa wanum ye wo 20 gram sachet no ewo ho 400 gram sachet na fe yo 400 gram eno ewo tin mu supermarket bia wura mu no bisa na ubenya bi ato Food and Drugs Authority aje edwatondie yi atum Bomba store so de nanka de enim ne se ya kwanti ohun nsem nanso afi no wonum se ye krom ye de no eye pa enu nti wonum the experience bia ba wonum to the Bono experience 2025 ni nyina ne se September bosumi ni de to so adu no ye nyina ye de ne ichirem ewo Bono ye kwai ye ko Bottom Caves and Mountains ye ko Fiema Monkey Sanctuary na fe Kintampo waterfalls obi ti kuro yi mu wonim ba bia wo mpo wo hunu waterfalls ni bi da ye wo bi Ghana o ka nwa o ha nwa ko ni agra ko peden Kintampo ha ya ko jejina ho ne hwebi na de ye be ye ne se ye wo canopy walk ye wo picnic vibes ye wo monkey feeding cave hives just a door supi aduane a obedie wo gate fee pictures a wo betwa any transportation ni na ye se Ghana city no ahanum pe 500 Ghana bra na ye mfa wo nkɔhye no so se saa da no 20th September na ye memene da anopa no num pepepe na boss no etu every eye eyija Eco Central Road ye ben eye Victory Baptist asori no a ene odotobi rural bank no ebo ho no shenon so ema mesa afre yentam ansa na breno du se be ya baba yen kan cho se bas no ayema akwanti ohun senkan ye bia nso ye ne obekan ye number no eye 0531090068 0531090068 ubetumi so afre 0261671686 na fe ye ne wo edin komo ene emma abrochitina enya wadwendwen akane no obi wa brocha je say wo discover man a shebroni bam ne ya na ya de brewa na wadwe broni ban wa bie na pampam say hu wo be bie na sika ne hye ho say sika man ya fofofo as the science say tap send say wo UK wo EU wo Canada wo America wo UAE and also Australia krobia wo so bia no wo betimi di sika ato bank account mu wo betimi di ato mobile money wallet mu wo Ghana ha and also say wo betimi e di afa mobile money so amane adofo e wo fie enti wodia ne se ubetwe tap send app no twene se si ya me ne wo kase ya fi se e fast easy and secure kama pa na o first transaction no eya you should Nhyira FM as promo code abasa ye che obibi kakra na eja won so wo de ate eye wo ka eso tap send se me kan cho se papa no eno no flower kiss diaper eno na batan no nyina ebo ne yo wonu mudi ho adanse pa efi se wo de bo abofra no anya ya no fodie no bia abofra no to ho ya resi kosi no ri no dumienu eba sa na dwono batan wutu se ho adu se fo mutimi kodada di nsayam na woje samba no ne ade se akoda no wada enna ho supermarket bia wuram bia wobenya bi floral tissue die wonim dada se eno na edi hene se e wodwa so open dodo atu na won so de akogu so to mu a number obetinya freye no e 0243 033 033
0243 033 033 na also be ye distributor kama pa wonkai bo we say every mobile money limited wonum see ye mamonte ase say chimato kakra bi eba star 170 no a ye de send sika na say ye de sika no ho enye se wonum abu wonum ani aguso wonum guso toto saa chema no nyina na so enke be ye yi a wonum hye say momo app no twi eba se star 170 no amwo wa no aba ho announce my MTN app no na wabomodea no watwi bi ubetimi atwi bi ewo Google Play Store iOS App Store ubetimi atwi bi o Palm Store announce Huawei App Gallery no eso yeguso na ye de chawpa ma Ghana man nyina se momfa nche ye se aba no sa enche bia no bibia ebetutum kama pa de amaye abusua yenkopi work na ye ni enkomo 3p die say lady no ba or the different styles never and then so no ba ya no say ne what dressing share FM for color and I'm say o me name me share dana me ye no sa now to say okay boy enkomo ye na he na odi efa me da say ma me nche wetifo ne wahwefo nyina awie 3p garlic mixture free work natural health garlic ekrogen ye dia ye do ne yemfa nka jamfen so bia mfremu enutimu ahoden no ejina ne na so na ntinim akomam na mogyamu adwuma ebia wo hwe me utie me wo ya de bi wo ntinim wakoma ne mogyanim edura me kanfo ede ama wo 3p garlic mixture ebo na boost immune system no the amount ade friend ya de intimate na wo so abra wanonom edupa bi se wunya nto bia me sorry ya pharmacy shop ye ben bi aborem a wonsa ebetimi akabi na so wakoje wo de ene abusuafo ni nyina anom na ene ye hwe general health meka general health anyare wa hodo edro ne sano ena mebobo so ede acho bi beka se dro ba ko esan ya de bebre ane garlic edijuma pi weni paduanim enu ntinya nwanwa se edroi esan ya de pi aduan nimpo a wodi ne de jaso we de yemfa kan jabienti ahode wo mu no eye strong kokra nansa na no me de doctor number ma ebi apesa wankasa ofre doctor ene ne twetwe nkomo cheche o yade bi ne wo ha obi mu ekre no waya krado se otie na waboa doctor number no eye 0248 92 88 0248 92 88 24 anu tibi a wo hwa me wo yade pa eto so aye krankwa aye koda na aye pressure yade wadwene ho saa wanonom abrofudro wanonom abibidro ni bia nanso enko misrew enidaso ensaye enidaso aba eno ne 3p garlic mixture eye moja no a entimi ne afusane ewo nipadua ni mu yie no ena akofa saa pressure yade no ede aba ye ton wadro de ma na ye hwe se ubedidi yi anadwodide bebre no eye na emwayen srade nam bebre no emwayen anwadua ni bebre nso emwa ensaden no bebre nso emwa efon wuntini srade ne anwa bebre nso da wontini ni mesisintini nim emamu mie na moja etimi ede afisa ne se de se eba sa na kofa yade ahodo pi ede abrew ena kofa pressure yade no ede abrew no nti edro no eye 3p garlic mixture pebitona no nom na ne pressure yade ni nyina emfri ni padua ni mu enko wo de eye stroke yade ni nyina ye moja no a eni afisa ne no ena kofa sa ha no ede aba esese moja no ede afusane ko ni pedua na kwa bebia enu nti wadwen ada utim no nso ehia moja ena de adijuma se moja na ntimi ani afusane ankonkwam we wadwen ho ayefre ne cells na emframa eni nnuane nura hodo a adwen ni hia na ntimi de adijuma no adwen no enyaw ti wadwen di kan jojo a na afa aka ni pedua na kwa no ohon mo se ne fanyina ewu ubo na wonte uti na wonte na se stroke yade no adan ne ho adi ewo ni pedua nim edra no mebeboa 3p garlic mixture ebo renti ne no ban ahodo nim se fini nkeka woni nyina afrimu na emu ada ho na moja natimi ade afusane se de se na titriti ye na ho nipadua ne so ne nyina nso etimi afri akọ ene bia nso yade diabetes asichire yade wako hospital se sugar level no ekọ ye ma show Mr. 3p garlic mixture na no wadwen ye se asichire bia wodi ye na akọ fa asichire yade no
ede aba enhwehwemu bia ne wa kyerɛ sɛ sikyerɛ yɛ di no ɛna ma yɛnya sikyerɛ yade ne mom ya na yɛtufo wo yɛ obi a wo sikyerɛ yade de sikyerɛ no ɛso ni mfaso bia ɛma wo na nnuane fa na yɛdi kɔ yɛyɛm no ɛfa na da ne glucose na ma yɛ ahoɔden ade bi onipadua no ma yɛfrɛ ne sɛ insulin ɛhɔ ɛna ɛsɛ sɛ glucose no ɛtena ɛno nti sɛ onipadua no ntimi produce enough insulin ma wa wo glucose no nya ba bia ɛmfa sɛ ɛfra wo mogya no ɛba saa na akɔfa sikyerɛ yade diabetes no ɛde aba ɛno nti si abodi a kyerɛ sɛ wonya yade we bia mesrɛ tutumika kɔpɛ aduro ne bi no nom kora ansa na ɛde wudam ɛsan sɛ yade bɔne ɛba wo so na ekurokura tɔ ho a ne ko ɛyɛ nti de bedia ne sɛ baabi ekuro ne da no yɛnkotwa sɛ yɛ wo nan sɛ yɛ wo nsa afei na wadi dam ɛntena ma ne nya ansa pɛ aduro ne bi tɔ na no nom na ɛmoa wode yɛ general body pain so bɛ wiase ne yade ano no da bia ne honam ɛyɛ ne ja vitamin C dodoɔ na ni nipadua ne mu a ɛde yaw ɛna bre nipadua no vitamin C aduro kɛseɛ ɛyɛ 3p ɛsan sɛ nnuane no ne garlic no ɛna yɛatwe ne direct egu toam ɛde ayɛ saa aduro nti weda ne yɛ nwunwunu sɛ no sasa braba den manage bɔne nan ba we wontimi kora nya ne ho hwe wo nsa na yɛ wo ya wapɔ so ɛne wapɔ so aduro ne bɛboa wo ɛyi saa yaw ne nyinaa ɛde afiri nipadua nim mame nsa fa doctor number no ɛma wo ebi a wante fa na frɛ ne sisi a kyerɛkyerɛ yade nim sɛ deɛ tie bia kyerɛ no wɔyɛ krado betie wo na waboa wo doctor number no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ɛmɛma ne nso ɛduro na ba sɛ ɛbɛboa abɔ prostate ne ho ban ɛde ama wo bɛma bi wɔ hɔ no ma woka prostate onim sɛ yɛ yadeɛ nti wɔse me de meni prostate wo bi nyame bɔ ka mɛma ho ɛbɔ mo dwunso twa na se wɔpɛ ɛno ɛna sɛ wo ne ɔba edi nnamu nhyiamu a ɛhwɛ ɛyɛ saa nsuo na ɛkɔ ɔba ne ho akɔda ne ɛba aba abɔnten no na mmom kyematew bi ba ho pɛ ɛna ɛyɛ na ɛkɔyɛ yadeɛ ɛntena ɔma prostate no ɛho ɛnka nsunsuanso a wobɛhunu ne wobɛdwonso ntɛntɛm asene kane no wodwonso wote yaw ɛwɔ ɔbɛma nim emu hyehyew wadwonso awie sɛ dwonso no kora etwa na wosɔre hɔ no entwa da ɛbɛsosɔ wɔ akyi koko saa boan sɛ wahyɛ wataade yɛsan ho a na dwonso agye wo ho ensuo bi ani nya korɔgye nso de wo dwonso no akyi ne nyina yɛ nneɛma ɛkyerɛ wo sɛ prostate no ɛna ɛho aka ɛduro no ɛyɛ 3p garlic mixture tutumika bora pharmacy shop bia kope bitɔ nonom na ɛmoa ɛmo prostate no ho ban ɛmfa ɛma wo yɛ ɔba afikyikromu yaw no atena wo so ache wanum obrofudro wanum abibidro nanso enko eya so de say ya na beye sade akɔwiase awie ye mesra nya saa na ebeye moja na bobonto ne ntimi ma abontini ya ekofa yaw dendenden de bro nanso nya dro bi na no no ma ebeboa ni nyina de afiri wo so osime won mention this order ensisi so ye de ntia ebi a wo mpese wo nyinsan ni nti eya wo fa no bi a emma wo nyinsan sa birth control pills no ene ade na ye nunum ni nyina wo nsunsuanso bone wo nipadua ne so etimi kofa menstrual disorder edeba jai na pedupa ne so no mfa ba ho ban na enyini nyina emfiri ho eno ne 3p garlic mixture wo de eye asthma entehye wa yade emframa ye home koye mu na ye mfa ye ni hu no ebi a niema bi afrafra na akofa wo yade ede abrew wonya duro ni bi na no ma ebeboa ni nyina efiri wo so stress enya wo wodwonsonso a wo bre wa adwonso mu mesrew eduro no eye 3p garlic mixture enye na bebe eto eduro wo man mu bia borem a wonsa ebetimi akabi na wo ko pharmacy shop ne nso hya ne nso ukọ na okacha se 3p no ebi ni hoje garlic mixture we ehya nan a enye anu nti na wo ko ye ko wanim saa kopim se obenya 3p ni bi ewotoam ehwe hwa ebo garlic eda ho eye kokọ na eduro ni ti ne nso eye kokọ enu nti ko ye no wo se 3p eni ho wo de plastic bottle bia ma opi wak na ye eduro we na ye garlic mixture esan yade a wo bodi na bia misro ensom wa hu niema mabobo so ya na kyerɛ sɛ enya 3p garlic mixture ana edin no enhu hu sɛ 3p garlic mixture ento aduro no ebi a wadwen so ye wontanta wabibiduro a woda so ana wabrofudro enam yade bi a etete wo no nti no ubeda no anom 3p no aka ho ema ne hawo wo de to 3p no wo no wi a 15 minutes wadro bi a wo bia betimi asan anom a enkofa ohawo emre wa pomoden ti wo pene dodo mu atu ne bia wo akra ukan hyi mesra ko Kingswalk Coffee Sam ena Angel Herbal Ashaman eye Weatherma Pharmacy Tama Community 5 ko Little George Madina Health Alert Clinic any post office no enedi enimo
hwe Kumasi nso anu akokoli na herbal Dani herbal ena Kriske akwaje odie ho eye Albert Sam herbal takrade Mensa kofori dia Gapson pharmacy wa mumunia enterprise ani cathedral no enedi enimo hwe tamale eye wo fakojo herbal eben electromat no komia ya mabobo so nyina eni pharmacy shop bia eben wo koje du pay bi eni wabusuafo nyina ennom oyare o onyare o utime nom bi esanse boost immune system no eno tintina ho ema yade nka wonto ansa no ahwehwe edroyi echiri kwan me sorry so dia eye doctor number ena me di twato edi ama ufa number no emfere Mr. Friend sisi a chocho yade nim sade tie bi a chere doctor waye krado obeboa a chere kwan ya wode sa yade no efa so number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3P garlic mixture. Doctor, kasa uba bi ma di bi beba we. Sure, I beba. Da ben. Beba mane how. Sir, adaka. I'm the baby. Okay. And ye ne say me wie kra eno no. Abusia baby a bedri de ye betwa ye ho na ye tonwade kakra bi na ye kona ye ba abedwafo betena se ye bebobo nsem no eho ye beje wo so wadwenkyere na fe ye keka ede akọ ye ntwa ye ho masisia. Nhyira 104.5 FM. Nancy Raw Bank PLC semen kancha so obuawo ama wadwuma etimi akoyie hyehyɛ no bi any current account savings account susu account or fixed deposit account wa eboa pa abosia bi anso wo ma bi ma de atwitwa ho business loan or commercial overdraft susu loans ni nyina salary loans no wo de be ma microfinance loans or de be ma de wonya bia no mepacho wo ba modern adu Nancy Raw Bank PLC ye de ebe ma ye very reliable and afei nso ye ni hwamokora ye hyehyɛ nyina eye kama ye nkurabata no ya hodo dumienu nkurabata no eye ahodo dumienu udu don keke a ubenwu ye ewo ho ye ne cargo station edi hwe ni mu emromi wachemfo bus terminal ho atonsu ye ne atonsu agogo hospital no wane bo ho kasensu ubenwu ye wo eye farmok depot ye no edi hwe ni mu aso ase ye be central mosque no afenso udu adanse aso kwa ye ne eye bofuedu junction no edi hwe ni mu ni wadu biase ye be edwa no oboase ye wo eye GPRTU dai no akane eye Kumasi lorry station hodomwa ena ubehu ye fomena de ho ena yaso ye no tikese no wo openchemu fufo bia obetimi afre number no 0577361439 obetimi nso afre 0574438506 Adanse Robank PLC Talisal se akradia what di too much money no egusu ya ekoso pa ogusu achesika no na enipa no 7200 ena wonumadi Ghana cedi 100 cedi de bia da was a daily draw no mu nipa 53 and so the 20,000 Ghana cedis na watch a draw no mu diaka a grand prize no and 1.2 million Ghana cedis but of a bit me I would dear sika wan ye den fa wo sha krade we semu akwa ya befa so ade hu be shemu an say obetwe a year Telecel play app no and also we should Telecel but star 500 hash nothing follow prompt no Debia da bomodin sa bundle no over recharge 5 Ghana cedis yana so said the ebrosa shanon so ma me say akradie yi National Lotteries Authority and wonu mu eni di akire e wo Caritas lottery platform no so ya tell say edi mu pa eno ti fa wo shem na wo so ebeji sika no bi star 500 hash na wo so wadi wudie apose ebu apose aba ene one way ya wo sinti wo dofu bi be jao wo benya broken heart ye be remu na mfa ye ne aden SNC nanum nkanwa eno nti kel chako toothpaste Samara Company Limited se men kanjero se wonum dia back and body tire no ene abro ye de bidie ni nuanopi ahyemu abusua nchemfa tie ni ye Food and Drugs Authority asenso de bo hu ema wonum nkano ye rewam kama na fe ese no so ye fita to gonjoko da sinim ni nyina no etu ase na ma wogire no aye den ano nti pe bi akira kwan supermarket so bia wura mu bia no
bisa sa ope kel chako toothpaste number obetimi afre no wagyenkyere mu fufuro bia wo so no 0246864798 obetimi so afre wo 0501454462 na won so epe bi fatwi wo se abasa wo sere a wutimi fe ese no nyina esere ewa hotoso mu Esther Enterprise no amafie nyina ye nika enei oba wadwa ye nyefa wasama omobo single guy bachelor bachelor ne Mrs. Sprinter mo francha me why na sister ene bachelors pacho muni refo bia mo gan kwasha bia ene Esther niema papa wodi aba wodi floor cleaner bia ba wodi pepa for mo a chese e ma form hote elsa ye hwehwehwehwem ni hwa no kra na kume no e ma hono mu nyina kama na fe bo ehu ban efri eye James hu ba bia obetimi e dia pepa obetimi de twetwe adwaye o sinka hodo no mu na toilet cleaner ne de toilet seat no medofo wu adwaye ho sisi akohwem ne hwe wo de hwem de aye enti efe pe Esther toilet cleaner no wo de kakra bi gumu a wo de brush ato so dwa sima kakra bi bonse mote se wan kama na wo ho atɔ Esther alata semna no na ebusunya chafa ekunu dware eyiri dware wo de to be come girl no what you say to be boy no wo do feduma ba ya surprise also the idea wo say Esther alata semna wo say be me den no akere ne se enu na ebe James ne bacteria vi fredi abro pa domni nyina no hwem odi dware ya na ni nyina ekọ misraw ye ne ma papai ye ne ye nchen Ghana he ya edie enu nti open no dodo atu a this a free ye na won so watemi abefa bi akwakoto number is 0244389455 mitimu bi 0244389455 wodo Vidash Enterprise was fantastic dwanu mu a wo benya bi ewo ho na okay, ebusia ye twa ye ho ekoton ade kakra na ye ko na yaba se ne de na chese yaba no eye dendenden pa da ye kase mo comments a mo de eba no ehia ye papa nti no ma menko YouTube na menkenkan comments no kakra mfamfiri okusi Jones wasi wo cheche ebusia ne nyina ye nso ya agenda so Abubakar Sadiq wasi good afternoon Nhyira family mo ho to say Abubakar ye nyina ye ho yesade wonso wo ho eye noa kama sa okay me ba me hwe no say Kaloy Angels was a good afternoon in Yenchia na Rita Sante de mama no was a good afternoon in Shah family mama yajo so pa why Kataps was a good afternoon Ohemaa God bless you and your crew yeda say Ogburo denche o say I know this sir o say oni moba no okay yaw ado o say okanhwe na se eye ne de pe otimi control no etini obawo pa no sunti ne yanso ye wa ha ne ye be ha wofo no pa amomani akomo ba ho Vidash rider say this woman pa I say to so sa o say this woman pa Achi Benasco osim batai wonye serious kwa ya wado say me wadamfo bi ono so free infante na saa no ye wo Germany ni Europe ha o one obada ode mad da rough na okay also the joke sa obu wan say moin ode amu na say ona ekro no okay Mamenhwe Facebook na Facebook for mankenkan kakra wono mo enemy wo bika eno nti yema adomahwefo akwaba ye koton ade kakra yaba na so yente comments ne kakra bi free majapa ye na okay o say sese pa de wo fa ba jusu de ye onyansa obenya eyere no wasa nya maame ube ya ja asa ye na at the same time bi ni papa no de no aba no Abbas Young o say watching you live from Dubai ye that say adepa obapa o say big mama nkasa pi ko ho abusua na te no na ne nkotena nti ye de oba no ye de rose ebema epa Sky Branty o say bemen o ye menses inspector okay yeah no Dauda afo also Ohemaa let's blame the mother not the father I one na ye no sa no nti sa na etie okay abedafo atena se eno nti se ye ko na ye ba bi mu a ye bekenkan comments aka no na
so de bia mamoti ase no bodi na die de etete wo ba bia wo de wo hwe ye free de ha wo de hu hia se dika na twa se ye ka na nso wunyanya akamafo a wo be ka ma wo no me the production line tudwa fraying na ene ni enkomo mesrew number no 0532 974078 number no ene ye dia to screen ne so no 0532 974078 yewura bosome fufuro mu a mesan afa nipa fufuro bi na me de me number no atodwa na me ne wonu makasa first batch wa me de number ne tudwa wonu ba ye no yenya emonkomo wiye nti yenya ru September mu a mesan I receive nipa 20 fufuro ene wonu ma di nkomo evangelist ma membra ho ene watu janwa me ba ho na fem college ho na maba en pacho mina me wa ha okay sa uba ha on se concentration ya wo phone so wono we e chat I love you ya hweni na yenko ana usi okay nana hima ohima batampa ohima to brum ohima nyame ahira wo onkwaso obe wa maka yire ho na obe wa maka yire I'm just remedial you okay adia ba ko ne say nana hima asema nkan be kana social media obi kan no o wale ahwe adwene nim okay o wale oba bema ahwe adwene nim because o wale obama ame oba be hunu nyanse fi yire ho okay ana dachi wo mmere e wo ma ho a ifi oba na wale ne no okay ana se dachi wo be ya ja ifi yire na wale ne no ana dachi o yale na se wo da ho a o mampo mu nwane enyawa ifi oba na wale ne no ana dachi se o kasa be ya ketua bi ama uma aya prempon a ifi oba na wale ne no okay ntu wale a en wale beauty beauty na yira ene yeton beauty okay beauty ni yeton ene mutiri nyinyi yeton mo anu no kura mo ye eto anu so mo ye nufu anu so mo ye enti bia bia na beauty eze tete ada mu beauty ndi ayira ena beda ne ayi eye ha kwa na ma ayeye sede se ma kan be kan no eye de obi koye ne to aye friend say obi koye ne to a ko pija ne to ni mu aye friend say oh ayi usua ayi se motoroje friend afromodai chance lady yanko waina papa we no oba suspension dosu kra maria matiato yo yabachia etiefoni ahefo nesuso ensam ne de no ana omokeka no okay sebi yawo mother ene yawo abaya ene yawo oba ene yawo yere enti sanyoma no wo ye bema na wo so se wo be ware a wo se wo sanyoma we nyina se we abrochi anka yaje akora na fe nsam na oh of course because the ekeka for no me kra me pese me busa se ma me no so onu momo nyare nche ne be mum because in a way no meka se akora no mo so yare o adwimu dia sometimes anyoma ye fa freegism okay enti maybe manu da maybe e bi wa fa bia because ma me ne koma woni ni di nyina chese onye serious in life and now no ankasa no sebi na adwimu ha ena abofra no mimi hu ni se enye mentally pa na bia o yare but any IQ mum ni so ya wo bia na adwimu e sheda ye ha eno nya yare se o ye adwimu ha ndebi because we when nkomodi a odi nkomo kama o kai bibia yema okoye nyina ono na tu na mo na oko sabi se wadwimu hawa enyoma bi o ha ye behunu ba we no mimi ye daisi kakra ma menti ye sabi ye kan wo busa o ma wo fo se impo motu na mo se mo ba no ne o wadwimu ha no mo de na ko hospital na bibia tita o mo se dabi enti maybe so se bia na adwimu na IQ ni so enu na ama na ba ne sa enti ye be hwe se de wo kan ye de ne be ko hospital se de wo kan ne ya hwe se no kware no krese na adwimu bibi ne ha na so no ana na ho ye ne de na bia na adwimu ye hanti memma afa no fala no mo yusu ne sa okay right big mama Ohemaa almost say ente so mfa ne ma de ne be ma no Nhyira amen echi agefo
Auntie my for the big mama. It almost Ohemaa. Obu owa no wa wo. Nso no ta. Na ompe wi yie bi. Hwe. Me ma example bi. Na ma ware o. At stadium ba. Me ma me ba ye. Wan kare o. Se na wa hwe ma tetere mu ahu se me ho kire me. Osese sa wo no ma nyina ebra me fie. Ma me ye da ba ko ma no. E ko ho no. Enkomodiem na okase emebi me ba stadium pa na me ba itire ho. Ni na nim ni na ho ne mobro. E na me imagine say tubra. Ho ne Nhyira. The coffee when the Yamisha as a salmon no ma. Then nam so ye bata no wa dwene me hunti no. Obo wa wo bati bia okomu bia mfa no. Oh. Amfa wo say na wa ware e na wo kru na be ye da bi. Minim papa bi okomu ha ne bata wale aso so bo na ko ma. Se wo dwene wo ban wa emfa wo ne de tie bia. Wo se hunu se wo de wani tuf wo se amebay. Ti bia wo komu nye wo se me boa no. But obo ha office one day we and we cried there a friend from special child or a special child. Ohemaa akura no not the special child. Yeah, you should understand say onye accurate. Oh, me was it but mama dey not on. Only time. Just say, all captains won't say, send them the criminal walk out. Say, my quick give them a dinner out on. Living them at 350 pesos when you objection overruled. Yeah. About 10 years, saying, your middle colana bedroom, yes, say, young show almost be water. Yes. Into saying your media collabi, or one of the various amount when you made them all with me. Yamini no yamini nyansa mu no o so wode no ma wa wutimi hwe no mature de nyam ya dwumu bi na akolle ye che se se ya hweye akoroba wo be 6 na nkola na e ba na sa ba be ya de so na se ma me na mu kwa wanya na na a wo betimi ya de ba ahwe na Nhyira objection sustained. Thank you Make I say objection sustained. Huh? Objection sustained. Objection. I say object. That's the rule of talking. Yes. Objection. Nhyira again on yale. Konim. Again on yale. Ayan titiya na mama no kola brem say ya. Onyale. Tie. Obi oyale ntise. Wa hwe obeka se adwenin onyale. Nemom titi ni hwe sofo. Ntira na onya na ofie no. Papa ni ni ho a. Ne mama ne beka ana wo kai. Say ya ho. Ntira na odi amakola no. Ana makola na be jo. Uni nti obi tete akola bia na akola na be jori. Obi tete akola bia na akola na be ye 7 producer ahantan. Ono ne di otete akola ma ni jimi. Yeah. Enti dem yehunu sakola na yale onyale dabi wonya yare ye aye training na wonya frifie no aka half am ka kota unu se sakola ti fie na onya de woso onya obi di bibi kitu obi da me pele wonya no obi di bibi 1 cedi 10 cedis 20 cedis also oni mind ko hotel also man 20 cedis 50 na modo na se bata se wutimi hwe wo ba tro so kwa adwuma man 16 cedis and 16 cedis dey na eto 16 cedis mo ye ni kwa ye mahu na o mo ne ye da tie o na about time about time na na ma wo kwa about time ye nyina ye tu ye hofo adai o mo ye ni kwa ye mahu na nkodai ni ye da tie o japan le bie ni wachi enipa o obu ho the best school kura okoto itima wo fa ha wo yesi ahomachi no wo du ball ho wa bla wo hwese ne mapa no totoro obewo o ma ye hwe ye mani na Nhyira o mo ye da chi let me me time aso me ba twa me wo na o wo ye twa me me ba tamuchuku ene wa ni di na ba
Abusia se no miensa ebo na wehu yen ewo Adom TV na yenemu edi entitemu ano no obradwumadie mamisi production line no so na memfa emma bibia etete wo de hawo de twa se ne di se emra no ka bi ma wo de twa se kwa ban mu de twa se ye kanu fitie mu de se ye de koye nana no maso ye koka amamresem ye be ka no nyina na fe ye de ato ne eda na ya boa ye wo ha se ye boa ama oman no ne ebu nipa nyina so etimi ayi production line no 0532974078 0532974078 na obetimi afre wo so midin e de Ohemaa Benewaa Yakopon de enkwache ye ne a echena da no mienu pepepe ye ne mo ebesan ehia ye de ye wo ha kosi said no miensa ebebo e de apemu evangelist na wo kasa na Ohemaa de na me kan se awo de ye de no ka me nko a anka bisuafo no ma ne ngo ya am se ni nia na wo 6 se 4 o mienu nko a hwe se wanya mawo fia na ofi mu a wachira enti wono na ofo evangelist no I disagree. Hey. I disagree. Oh, you disagree. Oh, I say, so way out for. One also on one. When the beat me, see me, mammy, would 2 of 7 we eka 5. Timmy, I want ye. Enti, oh, mamma, why am I woman? That's fine. Then I lobby. One man and no more on the number, Dokuno, and my 40. So, the way I know I'm yedi. And it's another queen, yes, it's that. Near the I sit in our one. Yes, I know if you're a moderator. Into any bounds or not, when so about 6 of your son. Oh, not the name, there. How are you? I'm not seeing a 6. I can't wait for whom. Well, and nobody said, I'm Robert, and those who we are. I said, a coupon, I say, one more traffic to my who cry and say, we're free fee. Na obi adada no de na free kumasi akra de na ko baby. What you want say? What you were dwuma ne hia. What ka papa no asem na mobo. Papa no so akonya accident ma say na ni kura wo huna de. Ono anako de ani ne hwetuma no. E say ani ne ho aka. Batan ya o te ho se metumi ne. Ma me no okokwan so. Oya dwuma. Adwuma na waya no. You be say adwuma na enya mo anfaso enya 3 cities 50 pesos em fanfa ka. Ready farmer. Seven na wo seven kaskani. Eye beba. Iyako ahoma so wo so wadwe ye wo sei. Oman no be ye yi a eye etimu ya na e be ma kuro no ayeye. Kroni mufo timamfo abatan hwe traffic hu nkoda ebuo ebia na yeti hanum se ya ye ka ho asem e wo hanum se ye eti oman ni be ye ya ejira me no mi no so ede na ye ma menye won so wadwe nkire na menim se mra bi wo betimi de abatan bi num se yi afa mra kwa bi so ma taka je bi wo nkura nanka wa kodem kakra 05 patofachem 03220 835818283 WhatsApp no 0549801751 wadwen kire wasemi hu ene sei imame fa ofrefo di kan hello me no for wodin baby afre fi bidini ko bu me de ni ko sanate baby awode ne ho kakra o ma me etie o obajo enye de mamni yen in fact enye kura enye na wo mami a oba baba nyem nesa o san ka wona wo hwemi an na baba na teke bibia o se baba na bode de mamne ya nfa to anya de contract so ni bi mkusa buha ka pede ni so bi mkoa abaja mi se mama okay ye da masese mo bie mpa na anya obadra me din de Ohemaa wadarma okay hello Ohemaa good afternoon me da fo mpacho wudi baby afrefi me din ani sire nya wodo me wo yomase o be me na yeti o again na wo ka say special yes special dia on head and yare o ti asema o ka no na no oba ye na
the same thing now was repeating. Together, na need the honor. I said, Titian, and Mamma who said, Diana, I said, why Jimmy Cacrano? Oh, Jimmy should be only so near do. But again, no head that the 3 head and be on board them. Now, Jimmy, but I said, Titian, which here, my man, Casana, on them quiet super pepe. Oh, my man, and Casano. But I need be Wayana, Monamu, Bemano, or more Tinquala, or more good sincere Baba to Tomo. Mbani omu hedan nimin kwala he o no answer mami sika mami say nunkwa omu tinyo omu opie ya akwala de ya dia o papa ba wo hunu no mama ye nkwala ne ya ntafo no mu na mu ye di papa no da se so yenso ye da se e kira ba tan ne ba ye be hunu de ewo mu ye be hwe hello me da from bacho wodin baby afrefi me didi Grace Adam came free of one say esoboa. Yo, ya chef wasifo nyina Grace. Betty. Na send your mo kan media me hunu se abaiwa no owo na dwenye adwuma. Na send your mo media me hunu se mami no na o shedanye na mamu. Because o ye na mapa. Na oba ho ba se na ye fra komo 350 pesos a uti hodum se uniska. Wa susu soli abu de wadwuma ni so be kwa kopeska aba ende sika na o pen wo de yedai enti sanyame ya do na o kira wa bedru a mu kika bi kire no pa na mami no ono mo no nje na ma na nye ni ba no mi da mase e kira be bia homa na tum na mo amode amema no me de minti menyo. Okay, hello. Oh me ma he yeah Jehovah. Oh me ma sumu asantuma ponko fi ase no ta coach. Oh me Dabia for kwata me kase se wo hwe wo ba mani di ya da che wo besere o ene enye awo ni se wawo no ahwe wo ba no atete wo ba ama wo be pia bonten ko ne kase ho abanie wesini pasumesi banie woni e fa wo maami o na ye maami kura no wo mi na mo samu kadi de kura kwa wo fra ne kura di o ena wo si o wona wo kan se wo just when you serious kwa dia ba no kwa mu ni hu so ya obatan it is what so be ba ye nyina ya tika se video na tie so be ka bia kire no me da so wo me yo e kira mo de mo aboa mo hu na e kira ye kira. Okay, hello Ohemaa me da from Pacha Odi baby afrefi Pacha me dia ne Joel Ohemaa kokoben na me do wadu Joel Pacha yeti o sina so do aka o interview ma me ne kakra ye hu se ofi akura na kasakura ye no ma chen maame no so ba all the time de ko wi ansa ya basa wi ni mo be man so ya sa no ni de no hublasem o mra no yan tnas na fa ye nto ye so because aya basa ndo dwe ka o mi en ka so ku afiri ho no te ni ye mu na ye pe nto chena mi ni so mba ye bet na asema bi ato ye te ya bi line ntem ma atie for so en ka bi nkyere maame no nyame nka ma ho na dwuma pa ma bo me say a china de bebo 120 na mu de dem sa wo de mu tudufo enye obi anka bi chere futuo ne de be ma no. Okay, hello mi wo fazi mi wo fazi ejo azuje ka wate e kan super obi jira besne ko oba kwata so besne aga block wate ya mo fa se akoshe boku. Hey, Kafra. Okay, hello? Obi anko obi ma. Hello, Ohemaa. Medafo, Pacha baby afrefi. Obi anko obi ma. Uni aba ma ko just ne aflem. Yo, ya cha hafufu nyina. Ohemaa, meta assignment ani pa. Mama, asema de bia mama efe nyanko ya, asema me bo wa na ne abatege. Enne kan pese mu de bia mo ti wa de se be ma di obi baba ai munye baba akola ne ma ma me no papa ma ko rebu no munye akola ne ma me ne enne de ma antisa se munye akola ne ma me no oh so abede ne de abu abo mo o se papa akola ko ka fo mo papa de bia se mbo efie ho ai ana papa na oyi de akola ma papa na oba ko yemu bone oba rebu o mo o papa na have the na point you can say papa na remove kala no so ema so ban so mu sabi ebi mo so mama na de mo nwan kan o
ya ntimi anka fi se we obedi fo aha woni fi ana wodente obabi ba edi ni dwuma na ni ha ho wo oba na betom di aye de be me ma woto wonfe nko a wo ya oba ma so na ba wo de ba de ne wo bo nko a de be ma wo enti sa na te edi chempe e wa ha say okay hello. Hello. What do you baby? I'm a patch of my sumo of my search the Kum Cobra. I saw that a Boniquami Losta aka DL, Mr. Dasi Bebre. Hey, it's you. Yo, my man, I know a big for sunset, a number, no, I know what here, Sofu di Jata, there, my wife. Papa, Panamisha, and Power Boy, Jumapa. Na kaya bi nso da hyehyɛ ma so amebara ka police station etu a wotu amtia no hwɛ me maami a mo frani ipacho ma akra na de ye adwuma se maami no mo so anya 60 years na 60 years na wanya no e wo se ye ti ono ni mfe ni ka ne ba na ono obi ekwawo ahye ne nsen a ototo papa so no ye ti maami ni mfe ka akra na mo te na de sabi yo na adwene mu ha ne kakra no maami na adwene mu ha ne tia akra no so de tie so say o sorry a business for duma wo ye ene hia wo entu de be bia o pesca ba fie enti se bom so ta yin fa na wo de 35 350 pesos e ba no wo si wo nya sika mfa ma Nhyira FM na how much na sorry a wa di na wo aduma so no e ba so ba na wo so na me da sika na so de bia ni ti o ba no ho e be fie no na so nya 350 pesos e mfa ma no e ba ta o sika na o de to amaku entare another amaku ntuma anaso o to yentuma another o to ready ntuma wo di ni baby mu a won ti ase so oba no say oba e wo ha we mu a wo ti woni mu bibia sabe oba kwa konfitire kwa bo a woni mi say oba konfitire ye ko bi so akwara papa na aye oba ofie ma me wo ni papa Actually, I didn't bet count what it. It's no bet count, but I want to know for my year. Okay, hello. Hello, Ohemaa. Penny. Look at the yard. Laugh hello. Yeah, go on the car. Hello. The radio state. And then we are in the chair to say. Mama ti studio ina mchiamu ina na menchiramu nyamaka ina ewom pa oba time die nyame no rukura ni mu so woni anko oba ho a obi abufu mama no je ho ko ta o meti sine no kamise ko na ne ko ti sole ebe so ofa futu ohu obi onye serious de futu ne ko tu no ti ofa futu ohu de o tie no sa no de ko enti ka fa cheka chede bi e ka ka chira no ka enye nti akwa mama ye bo ho ban so for so wu sia ye no kure so wona ma na sia tre na o pesika o be he no a wo di sika o wa ho na kire o ti ye sey ni aba no se nyame adom no wo edi a yompo e bi no fa no ho nko che ana onu an ho so ye de nti e be ba ni family plan se be ya o betimi an ko de na tuma to aso nti yan wo iti ano ye ta me ma ndi de bi o be nya case Nana Ohemaa nya no iti apa onso pa ije jomfo nyina ye chiamo hello so wudi baby of efi me din no kwadu me kase fi kuntanse ene mama ne panje do ye na nye in fact enya kura enye na so ne bani kwampo ne control no de bana na control wuchire ma wo se ubana so ne safety na so bana ne control eso ni babi mu kuwa contract e chiri ya okay ye chia kontasifo enyina me famie no pe asoso na ye ko hello mia hwan ya me dofo na mama Kennedy yo mama so abacho eti o tia mama yes ojo super ene duoni tia mu nyina LIVESTREAM obano ofiso okano kure bi obedu sa no akeka no kure no tumi anya ne brebre no omra ne yanse ne yanka so ni nyina no awate mama wanze ko ta ko la ka so wo ma ti abi anu osi LIVESTREAM ani body de ka e be ko fa na ba e de enye de ba di obeba obeba ba
Man said yeah, we better sit down so we can say. It is so about who be no hospital. Yes, me kwa baby something I will say baby matter. No they are say one pa kola no enyi mo no nko. Nti mo dey we mo ma ne mra. Mama. Oba nso amema na say ye boko. Mo dey see bi ama no why. Show you, Mama. Yate that's it, pa. Me for me last caller. Okay, hello. Kafra. Mami for bakunshim na yonko. Hello. Hello, mommy. Yes, daddy. Me patron empom to say. Uncle Padom, dada na also About the other magusu shra, mo yemi kese said yo na. Oh, we ding baby afrefi. Me patron me dia ne big Bernard Ammonia. Me dia no. This year phone as well pay mommy. I'm say mama CJ ni mama tena. Omo abo kese omu ti upa. Omo se me fan tia kese mu odem ma opa na eduma pa obo. Koso bo eduma. Mommy, ye hwese nyame ya adoma otena. Maame ne beba be pie mu na agade e wo ka no ya ka akere no ye besere asemo ye asi no eto awofo nyinaa o obi biara wutie dwumadi bia no wutia no afam waba ebeboa ye nyina nti maame ne mbra nyam ya admo tena na de ode beba no ye wo asem bi ka kere na ya ka akere nyam ya admo tena to tena na obetime nkapa yi medase. All right. Yada munyina mose mo amwentimi amfre enyina yada mose da mose. Madaji ya mose no we ho no enya pa ena wudi wa woda misre Nhyira ne adom erade ma wonti asempa na fe onfa enfie no bi enso enka wo ho pa na wo madofo bi no mudin abeka mensa e wa ha ya meye birthday no dia ma wonom Shirley osei Buffer, okay. Shirley or say Buffer and ne wawoda every big mama ho or say happy birthday Yakupon Shroud. Sir and so na Reverend Ivy Insia every year our Spirit Life community Virginia say Lady Gold say Yemfa awoda pay Emma wish you happy birthday. Afa say wow poku ajeman or ye Shaki yere our Maxima Yema happy birthday. Yakupon Shra munyina na wenye munyina mokese abusua dwumade so we are not competing with anybody yem pray hu yeto yebo ase na ensam no de afutuo wo mu a ubefa bi na menso mafa bi na fe ye nyina ye de abo ye ho bra sebe ya yenso ye nkoto se san ne amane mu enne nkomu a ye di ye se batan bi te sa minim se kakra ya ken obetimi de asesa ne ho na ode ya futuo amane ho enu nti ya na mumma ye nyina ye nya botre ndo nsem no musuko ye pre ye ho wuro nsem no wurodo kes ba ko ye no miensa ne wie na sanso ababia basa na ye kura ye ha na se ye de nyame bebu de adwuma ye obebu ye ho akonta o obebisa ye se adwuma mo fato mo ho so no se mo babu anipa mo ye koduru hene enti mumu ye na ye nyina ye nyen koduru babia ese ne fata ye nyankopon anim no ye beje abasobo enkoye nipa anim nko a de bibi tete o haw hyew so production line na obetimi afreso na ye ne wadi nkomo na fe ya pekwan a ebetimi afaso aboa wa wadesem buo abusuam kwa yi ne totwene ye mfa ne nya hwe enne suicide adoso obu osedem amene ukasa sesi wo abusua pa so chense de woni bie sansem mene ne keka ho nyina no yedi ho ensem ewo obradwumadie so number no obetinya fresh so no 0532 974078 0532 974078 eno any production line a wo fresh so sesi anu a ye be ye ne wo akasa afe waba na de twase edan ekọ aban mu no ya dan de akọ aban mu na wonso wanya wahoto kama pa na wey eya kilantua promo ya wode aba live boy carbolic soap no wuto numu aye che ba ko eye fast yenim set to live boy no eye adwuma pa enu nti no ba bia supermarket bia wo de wonam no ko pa bi and this council yento tap send there no fee. Hey, they just say okay yo tap send papa no yeah ojo what's on this channel okay any mama check them some from
Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo business pakura discount. You de buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in Fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo business ni pakura discount. You de buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in Fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo business ni pakura discount. You de buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in Fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo business ni pakura discount. You de buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie. And catch you offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel, yento tap send it dear. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in Fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama friend. You know what when you say? Masoya yes nana. Not day. Se baby am tie to me. And I me wo fa send miska. Din kan wo de kosi wo business ni pakura discount. You de buy enso am ko yi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction o hoda. Debbie.
Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap send or send this come away. A better to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see fana baby obia so what Europe and some. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it